Matanga iloa I o tu wheleni te Kange e matangi me he tonga hake Ka kesi ina ke whasi Ahono pe au ta ane Ilona sia sola taka I o awhia ke o mamata Ki hana lau manu maa ene hange hake ni sitala Tā kono mere he o kutamu ai wake Ka ilonga o mamata He o kusiu taka e lupe Hapo ai mahina pe toki ala hono kakala Mai le moi whako ku ka hoa ke hawhanga Hiki e tau ako e mau whakamaunga Ka laulongo tangata pe tu teki le vai sola O ka matangi tō taku taku pe whasitanunu ahono pe au Mahiki sila umanu ka te no whokita au mohe manatu Ki hono whisi ina ua mohono ngai matamata au Aunga pēha tau kei Kene lau pau ahono pe au Ka hopo e mahina pe toki ala hono kakala Mai le moi whako ku ka hoa ke hawhanga Hiki e tau ako e mau whakamaunga Ka longolongo tangata pe tu teki le vai sola O ka matangi tō taku taku pe whasitanunu ahono pe au Mahiki sila o manu ka te no whokita o mohe manatu Ki hana whisina o amo ono ngai matamata au Aunga peha tau kei Kene lau pau ahono pe au Aunga peha tau kei Kene lau pau ahono pe au
Ai tangata e moe fuhovawa, ai whewhine ai okumaka, kanu anga si a whewhine songa, a ke konu he kolo a whanguna. Ai kōpere ngā mana kuia, ai ka pakila roho no huru whau, mui whotua e kei tuku o e rau, whakapahunga ki he esi o tau whaha. Tā mātuku mua hoho nā niwi, o he kule ani mei ana kusi, tuku aho o mokalahui, i ropehe esi isi ene kihi. Tā mātuku mua hoho nā niwi, o he kule ani mei ana kusi, tuku aho o mokalahui, i ropehe esi isi ene kihi. Oficina, o mundo, mahi, mata, mata,
a fine sola kau taki a mamata he vai ko berenga mo o tumatanga Palu e pia ki te ai manongi ala hapi ki pe a vila pai pai ana Tonga e matangi kau i tō wakai E pe au siri ma e ne whakamani mani Panongo he no kuwanai ki mai Papangu koula o kule aki Manui he mai a papine o tangata Papu hoi a ke tolo a panguna O whakamaringa na pi o maluhola Pi potonu ki hape ki waka Ka oku te mali mali loto pere A mapoto ka mo maapulere Wisano talai ka ito e eke Ka pasa pasipiki saute Sia tau whao tolo tau anga A musia a katuke tuke ana Ka te ule pae mo e kala tukua Ae humu pea mo e toloa Kari a pule ko e kutana ue Tiri o te he whakakompao kare O tari whekau ki hao kule Kani matu hoe hukanga rupe Kau kute mali mali loto pe A mapu toka mo mahapulere Wisano talai kai kai eke Ka pasa pasifiki saute Kau kute mali mali loto pe A mapu toka mo mahapulere Wisano talai kai kai eke Ka pasa pasifiki saute Mala
The second topic. Recording in progress. Recording stopped.
no tuwena. Kama Endelea. Kukua kama kakwe no tuwena kwa ikifai. Tapuke hatui mounga. Hawatonga.
Makawata pe no hapa ki hafio. Koe ni mau e whanua whalilifu tapu hoa whio. O toa fumhagi whakau hakoni. Kai kolona mailasi kone kapo mamani. A he mautui whakatua. O hoku tauhi e si hoa. E kei te mamasita. Ani au e maua ewa te rengu maru aka ma te kei te mamana mahai ke kowi. E ko koe si hoa. Hoku mau whiohi. Ani au o puke hamangu e kau ngāpi. Hei, mahat whau hawani. Koe mau kei hao. Koe mautui, ko koe sisu, koe taula. Hangenga sāme ko mautuat, ke whanonga mai ki ai obe. Na mua e vēs koura, no ta, ko speri no ta. Nōna mahe tolu vēs tāno. E na o pehea tuani maman, ko e nāne whaka no alta whetāne motumu. Ko ia, tui pikitai, e kai au. Ko ia, e tui pikitai, e kai au. Koe au mau whiri ai e whawhora ko eni. Hisu o tokon mai. O koe mene e whaiha mau tauhi. Koe au mai he poa koe ni. Koe ne poa kāma. Mai ni pa mua whanga. Koe me tae off. O hapai atu hokau nanga koe ni. O sikia melenga. E tua ke mea koto peke lele iai. Whinangaro hau whio ke mau polo. Kau ia. Pati mitai maa. Maa ki nau tōru mau popo mai. Koe na ha mau hou e ki mune kei Nusila. Maaf tu kan like masih no half lah. Isu apa tu kan ni hello mari afion. Ai mai ni ko to pe help e mo be mai ke family mo lot mo foi sis tu e to kan mai. Tu ke mau ke feo. Mo merino pa ke mahino ke lot mai ni ko to be. O mau tawi ke si hawa. O au ke tangata ke mamui. Pe ka ko speri no ha. O ia tu bi kai ke de ke yau. O mea toi mau bibilia ke whawhora honi. Tuku ke mau kei tui pikai. Koe ne whiringa ke ma whai honi. Ka mua Nusila, Australia na tolu tope. Tu mau momete heo pe. Tu ke mau whiringa ke he merino e whima. Ke mahino to ke makoru. O mau tahui e koe stowa. Ka mau tui pikai pe whai mau whanoa. Lama e mau whai kunga ki hawhio. O mau wiku atu ke itani tae pia. Koe lotu ani ma mua whaftai. Mau hamai atu tu atu heo ni ta whilo rau. Ahoa whio. Isu e te kon mai. Pake whakakato. A hua watu. Kapai atu. Kau tau eiki. Kau taki lotu kutoa pēma kau mamahi whanua. E āwhinima. Kau tabu e āwhion. Ka mau pure whakawahena. Kau ta se atu ita. Peke mau whine eiki whaikau. Kau ta karisita roan tui hua. Angi nau tolu, ko hui hawhion, me pani ki nau tolu. Uke mau ngā e whataha. E lotu mo hu whia. E te whini ku ma whai ka e tōpiki e ma kawei ngā whani. Angi nau tolu, te nau hu. Ki e whare area. O tonga, ha mau wahe, wahenga mai ni. E whini pehero maari a whion. A pi tolu alo a whapapa. O lotu e sisu hake atu ki hoa whio. Whakakata mahe lau maari a whion. Ma whaga ni mandol ki hoa whio. Ke pure pake whaiteria. Ma maurunga atu ke kani loa. Ke tonu ai mau whai whatungia. Ko e maulotu mo mau whawhitai. Wāwha sisu kreisu aro. Kaka mau eik whama ui. E meni. Maro Silvia. The first anniversary of his conversion. All from Lingen.
Pato e whamalola ta honga mo oni ki he lava kakato ai loto tataki ko whapulpulu aki ai kainga o maaftuko i alahi. Ko e tau polkalama whakiene ai vai ni o whalupe. Ko wholoa mai whakiene ai ki i motukia mai e tau polkalama ko i ngai whatongia ke. Ka tau whakawheta i pe ko e aha koeni ko e aha whakakoloa. Ke lava ke tau kei whelongo aki ai pia mo tau kainga i he o pe pa pe whoki ki Amerikani whoki. Ko e whakamalola hi heni mo e loto honga ia ko ngā ko e loto tataki ko whapulpula aki he tangata eiki ko ia ko mai ko waltahawhe ai pāingani ko i ngā ke whainase aki whalamari e ki tau tolu ko tau kamata anga pe ia tau kamata mo eiki pia tau whakaosi mo eiki. Ko e tangata e koe ni, ko e tangata inki e ni ko ne ea wau. Ko e lava kakato ni hono tau wangu fulmaua, ai ana e whamanatu, ai hoko hono tau wangu fulmaua, i he siasi metotis watahataha ko ia, i he veli, ai a whaiwhika wai a Reverend Kalisita ulu ave. Pea ko ia nei tāpua ki ai pe, wape mau ofalahi en mo e tala monu watu, ko i ngā ko e maka maire o e whanonga ai tangata e ki ko ne a osia. Ko mo ne lau ai whalafola ko e taimi ne whanonga anga o e ngō. Pea amsia ia ko ne a osia futak lahi pe he ko whakainasi aki a ene mo ui. Mau ofala ia tu kia te koi ko walu ka uma a whoki ko noho a whoki ko wineti pea pehe whoki ke toinga o e whamiri. Ka kofia to ai whenga mari e koe ni, ko ilo whoki na ia ngahi apsia, more atu ai taha ngai fo i vasi ko la ko ia ai hu whangalupe. Mere musie ko la, ai wa ilo, ko ia o vai ni. Ai anai whakahike he ka ia i he pule lulo wike ko osi. Pea pehe whoki o ki ai pea mo e taha, o e kauwhewhine, ko mi mosa aia ko Ilaisane, mi mosa Ramsey Palu. Ko mimo sana e kamata mai a polokalamana ne whakau mai o tāla i pe ahono ofa ke kāinga vai ni ko tau pe kolope. Ta tau pepa mo e whine eiki koe ni ko ne whoki ki api o mālolo ki ai. Ko e mālolo ene a mele musie koula whaiva ilo i hono tau hiwa mufuru mawha. Ko e mālolo ene a Ilaisane Mimosa Ramsey Palu i hono tau no mufuru mani ma. Koi fu tau lahi pe ia o whanonga ko vai ua e Century. Pea, ko e te tukuange peheni ke whakakakato ato e whatongia ko ia, kia ngai tāra ka ngai ofa mo ngai pōpuaki whekau ngā mamahi, whafofonga atu me he polokalama. Ko ia te tuku atu pe mo ia kia te koe whinau ko mai ko walu tahawhe. Ka koe tangata i whanua, koe tangata e kia ai vai ni hu whanlupe ko tope. Ko marona hea, kaine Fatima, taimi ah. Ka mare ku tu mai ke pai a te kaunga mama. Pai a fe pigi uma. Me fa ai ku tau mamai. Ka ka moone, ko wongo ku tau lot. Tau no mari. Ka ka me kulanga pe uhu. Ka ka mamai ai pisio paki. Ai goe ku ka hoko i tonga, ka tau no fotu mai murina. Ko tau anga veni, ko tau popo aki. Pe pigi uma, pe kaunga mama. Ofala ia, ke loto whare, o musie, o sai whaiwa ilo. Mere musie, o sai whaiwa ilo. O kulanga beu he mau o whatu, o whala hea tu ki holot whare. Lahi au pito, e ku manatu meri a, ki whine e koe ni, ka lahi tau e mawheo. He e ku i tonga, na kola mau peko ni whine ni si, ki mua tahiwa. Ki konga ki mua oe, ka hiwa wa whai mai. O whai e whilongoa ki mea moe, ngā whataha pa moe kaunaa koe. O whala ia, ki e whanau paia, maro tauhi, neo ko si whai e mā vai. Pe he poki ki Amerikani, ki si Ofalui,
Pat manon, kama tu na ula osai, ina tol kui muri, wa tu e mako pala, wa fika unga mama. Oya apala ya tu, pa moi. O fai pe ki mana tu meri ya musie Fatima. Na walu he fitua, e hiwa o se konferensi pe ui mai he hafi hoa se si o maanga ki fua mot. Paulere fai malanga he sabat fa konferensia na walu goya o fufua konferensia kakat. Petuku umai se tuata iki mai kato pe umu e malanga. Pau malere mai mai whakauri e maha asumai hala maha toritori mo malaboa mo beatu ei. Anga ton ke tangata eiki ko osai whewa ilo, o sai puaka, a mo tahi a hamau kolo. Pe mo ui e tamai a musie. Anga tonu me pepa uri o hovare a musie, o nuhigi atu he paka uri, o hova tāpuri o tu, o hova tuia, tu. Kasi lagi, O kota pe tangata eiki. lagi fa interview de tio fa stapak. I o kota pe tangata eiki. Ia. O kota pe ausai. Pati ma kuonga tu pe. O le le bai. Ia. O hoi po tu upea ka musie. O sai, o hae tangata. Le si o pe tangata ki pe mai ausai. Pe ke ilo e au. Pe atu lewa a musie. O i kuwalu a tahape. Whakafo e tangata ki. Kone lea ni kuwalu. Ka au fea o e musie. Pe mo whanonga e unau to ifi a tapaka. O ka mea koroto mamahi e kwa. Musie, wanga taimina ala i hulu. Ma o he motu a ifi ko i tapaka. Ma loka tuku ke ifi. Ke whi maari han loto e mate ia he mamahi loto. Pe koko manatu meri e pa tuku atuka. Tanga musie. Kau tanga ko. Anga pena ku alu he lotu. Pe katoa na ko hoku taitari. Na ku osi tuku loto i pe tata eiki motu ta haia. O sai wolf. Kai mua ku hima mafutu. Pe manatu meri e ia. Koia ko wha ia. Ka vai moana. Ma o sai. Ma alo e tau. Whakatai off. Unoa a whika ngā mamahi si mimo sa. Ma whetau ia ke mau pehe Facebook a. Whakapehe mai e mimo sa. Pehe a wineti mongazi si pat. O wineti ku mea kutolonga ai mimo sa. Ono konga niwa. Mero a mimo sa. Ikwara te konga niwa pehe kai te whakakansi au. Ma le. Makakata pehe ke whai me matukua. O kowhalai atu. Mimosa, whakawha. Whakanaua, kua whai. Ke awe peho sino kato, ke awe matu pape whurawa ki. Ke awe peho ki tō. Awha atu ke hui tōu. Ke mui paru ngā maa whanau paya. Ke ate ki mutolo nonga. Ke mui whie mahari a eki. Ke hoko pesi e nangai whanaua. Ke awe peho no sino. Awe matu pape whurawa ki. Ke awe peho whanua nā whai mea tupake. Onu wao si a popaki. Te kaunga mamahi. Ki motua heni. O Pongia Manila. Na nopo Hawaii pa hiki mai he tau whaa kusio nopo Fisco. Na tuk whai mohono mawhakai ki aneaf. Ki Fisco. O Pongia Manila. Whi kaunga mamahi atu. Ke kawanila i mai ni me whamiri ko tō pe hope. O Furau Hola Pongia. Ka whatukai ui sātai pe sātai. Neo i rau ngahi māma e kau kau. Pe fia pehi e. A whoki mai mua kei tau tōpiki. Ai ko ombi e. Ko haku tau e si hoa. E kai te mosiwa. O whaatu kei kau te whiri whakafonga. Kawa inga e honi. Me mai ni walu. Tō tapu walu. Kei tāwhia tahaia. Ai pōre kei whatungia. Ko sisu pēta. Kone whaihau tau tahui. Kone osi. A pio. A koa e koe te ke whai whatungia. E whare a rea toka. Koe mau tala monu atu. Hai e motoru. Whingala o tua. Patawa ke take he lau maare ho ngā we. E whai ke moni. Whai lau maare e mamoni. Koe a apalai atu. He wai ni ko toa pe he o pe. Malo ho mong lau maare e. E ko tau howe ki. Maa ptu ia roa. Ma apalai atu hei.
Kei mea bei nu sila. Pamtai kei satai be satai. I kai te tau no he tau not ku tope. Koi a po boagi. Koi tala munu atu. Pati me tambi aho. Malo e fai fatungia. Koi o se atu e maari ki whanau kasa. Pa maa pe koe. Lava ki e lava me fai fatungia koe ia. Ka ngai pe mea nai whakahaa ki a si tue taimi. Ko whawhitai ke hotua. E kui kuna hutau. Walunga fulu mawa ne afu. Punonga e honi. Ke punonga mai hala. Tau walu tolu. Ka inga mai ni. Ko e mone na kala loto pe. Pe ke roe po hame ko pao mai ke tau koe. E ko sino ni na kau. Lei. Hopo ki e pe whanonga. Ko wao mai ke tau koe ni. Whaka awha. Ai whanonga mai manatu ki ane api. Ka ko hea mai e honi. Ko e ki pe. Ko ne more pe manatu. Be te tau tolu. Ko tau taa mai maapani. La yo ku tau tangat. Ko kofo ki ai. Ko tau angi ke. Taki kini tau tolu. Hela maare pa kwa maro la ya chiribia. Ko moi mwana na kukuru al kuhawa. Maafa na be. Ke kelesi mo iwi. Tau e si hoa pai mana pa tau tolu. Ko ia apo la ya chiribia tai miaho. E tau poro kalama. Ko ia kawa ki mo topi ki aho ni. Ke neki tau tolu ai atua. Maro bitu chiribia. Oine whamalo atu. Ata eiki ko walu tahawhi. Ko e tāpuaki ene tau ausia. Ho ausia fu tau lahi pehe. Pea moe ofa atu ki e whanau paia, ki a moana ki tonga, ka uma o sci-fi wa ilo. Pea ki a taramasina. Nongi ka uma a whakatuna i Amerikani, ka pehe ki si tunga ane koe ni ko Simone. O malo ko lava ko foki fine ia malo loki api ko tau lahi. A ene whanonga pa ko ne mao e tāpuaki ko ia mo ui ko ne foki ke tau api whakalangi o malo loki ai. A malo atu ene na tau whanongo ma ko to o wha ai ko e tau polokalamana e kau mai a musie. Ko e asipe ko ne fia mo e tala mai hono ofa ki kainga mai ni ko tape. Pehe foki ki a Ilaisane mi Mosa Ramsey, palu. Na tau kau whataha moea i ngai polokalama i kohiri, na ne rea mai pe mei fesi. Na e ke atu ke toko tahani pia ne whakaha mai ko e ngā ko e ne pehe ko e si i whai ahono whai to'o, ai a ko e tala sisi. Pia o kui kai ki tau hanuai, ko ne foki ki api mo ia o mao hanonga ma whia maria, ma o whalai atu ki o whawhonga. Mi mosa, ko he taha o ne ngai lea ko aspe i ngai polokalamana e kawena ne pehe. O ko matu aki mao hawhia i he taima ko whanonga toi ke polokalama. E whakafoki le vai a ene manatu ki vai ni, ene whanonga ke ngai wanawanai ki o ngai leo. O e kau whine eiki, o e kau tangata eiki, o ko ngona ange i he waha o pe. Pea, koe tuku au pe whakia e tau nofo, ko tau nofo whataimi pe. Ka mau ofalai atu ki he uitou pe he ki whanau. Toka Ilaisane me Mosa Ramsey palo, ma ko ofalai atu pe moe family kua koe ni o mi Mosa, koe whae koe a wailahi, koe me tanga ia o he kau aho. Pea, koe whetu whenu tokolahi ai kaina niwa, o kai mawata e ofa kakawatu i he waha o pe ki he whamiri hono kotoa. Ko ia e atu pene tau whahiwa koe ni, koe himi nimangi au whangofruma nima himi, tā penga hiwa manako ai tangata eki, Karistiane. E auska pa tau hoko atai, tau koloski tonga, koe ni tau kawha taha pea mo Taione.
Ka malo he ni ka ki moto ko ta bek mo i lotone tau ka whataha i e Polokalamani ko ni tolahi a pito ko tui pē ne mo mis lahi e tau Polokalama i ngahi mahina ko ni tau toksitu a me ai. Kau kai o whalahi atu heni malo atu risita ka whatu vea malo o pito kau mai pe kia lupe tang tau vase tupo makaafi ko e family makaafi pe foki kia Venififita Sela Sawaki Mona Lisa Thompson malo o pito Irene Taione malo o pito ai taime me kotoa pe ko ia Irene ma fa malo atu ko ina ma fatonga i ko osiloto ni hene tau candidate ko ni ko ia ko Johnny pretend via Taione ka iloa foki ahono hingo ilo i aki e kainga ko via Taione ai ko tau Polokalama ma ke he ahoni ko nga o ki ai e tau kau candidate ko ia pe a me he tonga tapu walu ai te tau kau whataha ni mo Johnny pretend via Taione pe me vai ni pe foki kia poasi fonua me vai ni pe mo John Allen Ramsey ai iloa ko Alani Ramsey ai ko ki nau tolu ia o ki mao e whainga mari e ahoni ki nau kau whataha mo ki tau tolu pe a opu ia whawhiawhia haini pe ko ia koe e ulaki ia mai te tukuangi kia te ia whainga mari e pe a seini kata ki o asi mai ko ia te kore hange heni ka i kuwalu ke whakarea atu ko vaya Taione nuku ne loto kai osi ko ia kai hoko te whakapotala no mo ia ke tau whanongo ki ne ngai bisone mo ne ngai tau mua o ku loto ke hoko ke whakahoko ma ai kakai e whanua. Malo, te tuku atu i kuwalu whakarea atu ko e tangata e kiene mo nisi whaino tari kai ngai i taimu kotope. O malo atu, o te mega me aho. O malo atu, pero bari ki tu mai, kata whaputai. Vai Taione, o whalai atu ki o poponga. Malo opa whanua, malo pole take mo ui, e kuaki ko hui ka opa whanua. Tal monu bena whaetu ne nai ko tō pika honi ko tau kānoa. E pole take ko mo whai, ke mo hopo, ki whare. Hake ki ho tau ki koro masiwa. O whai tal monu atu, vai Taione, e pole take ko whai. Ka neo mo tōlahi, kai whaputai. Ai opa whanua. Ke kāpong me si hoa, but whamonu ia. Ai viviri ku whai, anga peka ku whahaan nei. O si awhio i e sisu e taimini. Ko hoi ke hopo ke whare. Ka mautari pe moelau, roto mautari. Ko hai e monuo, uu ki whare. Kene mawhaiwi. Ko e tatari rere ko e, vai Taione. Pune take homo ui ke hopo ke whare. Ka moelau to whapta, ke te ko e monuia mo sisu raisi. Pune take homo ui ke whai. Mautau kolo o whana. Ko e hopo atu ke te koe. Te whai e whatungia, te monu ia, pai tāpu kina koe si hova. Koe e whamaro atu, me tatari lele koe, i puretaki o mui mai whanua. Ofa lahi atu. Koe Maasi o hoa o whaanga. malo apito aia ko i walu taha feia aia ko ia pe whakna ne tataki ko ia e tau lotu pe a tau kawha taha whakeni pa musin puloka o tau kawha taha whaki e ahoni pe a mo poasi whanua kai pe whaki a John Allen Ramsey pe a pe whaki ki a Vaya Taione kone kunei loto mo ki tau tolu. Ko ia a Seini ko e Fehu i pe ko ngā Oceani pe a pe whawhit loaki mai pe ko ngā ka ke whaeta whapotala noa ko ngā ko e hā e tā mua pe a moe visone ke tokoni ke wahenga tonga tapu walu aia ko vai kawaia vai ni pe a mo folaha longo teme pe te toki koreanga Taione ke ne toki whaikiki mai. Seni? Ia, te koren ke hufanga e whatapu, o whawhai atu me Polokalama koe ni kai a tāmbo a kia te awhini motoa koe ni, ke tokoni pe ki hoku toko ua koe ni ko Silivia. Ne whakarea mai koe ki ukawa te Polokalama, fu o fia lahi au pita. Whawhetai kia Sihova, o se ngai ta ulahi en, toki mātā lere atu ai kainga na nau ofa tauhi e po mātu a sela mo lātu puloka he na ngā ue,
o ia he tau tahi wa whikunga futu pui vai ni fia he wakai atu ki he tangata a koe ko hikwalu ko mau kau ngā api fōki. Pea koe whakarea mai koe a siribia ke ukau atu fia ma kehe pe au ko hi o ko whanongo mau pehe polo kalama. Pea fia au he kolo ko manatu ki he neo neo ke isi pehe mau ngai whawhai whikau atu ki ho mau polo. Nau talanga siribia. Ko mea nai mahino ki a te au koe kolo ulunganga whaka eiki. Ai mea koto a pe. Nā kulawe i rei pe ai kakai na wanga whakamata apure. Anga whakakau mea. Moi ofa mo oni pe. Ofa e kasi hoa ka nai whahano tau ki mau tolu ai ap whai whikau. Ai o mai e mau mea tokoni. Toka ngai o mau lerei pe. Te whaawakai mau pe mau tolu whaka moi po e mahino fia maari e pe whai whikau ma nau whamiri. Ofa lahi ata au pito i kwalu pe manat lerei na e whainga maari o maria ka loisi konga ki mo a weekendi. O wai manatu ofa ki kolo ofa na ne tau lerei a whai whikau. Pea koutui ko mo ulunganga pia mo tau na mo whai. Kia kakai pe o atu ke mo kolo eiki o whai whatongia ai. Tua ofa atu koe ngata pe eki. Whawhi loa ki e fia pe he whelongo aki. I he o pe hange koe whiawhini. Malo au pito. Io, malo au pito seini. Te tuanga e whainga maria koe ni, koe ngā ko ilo pe whoko ko si i wholoi kau mai koe na ataioni o taritari loto pea ko taime mea kotoa pe. O ko mawhiawhia ko i ngā koe seo ki he turi koe i au taimi, o ku lava ke tau kawhataha ai i he polokarama koe o e ahoni. Koe rea tu pe mua ke tau kamata, koe ne ko whatonga e ko poasi en ko ne hu mai. E vai a ko ilo pe foki ko e hingoa ia kuanga mahe ne ka inga mei e vahenga tonga tapu valu. Whawheloaki mai mo a koe pea ko tu e ko kaike sola taha kia te koe pea mo e ngāwe koe ni te waki ka ko tu e pe whia ka inga au whakahoko mai pea mo hae ngahi iako mo e ngahi ngāwe na ke whai pea mo e mea koe ni o kuia i ho taumua mo visone ke hoko ai o ke whaamu ke whakafofonga ma e wahenga tonga tapu walu malo. Malo pito Silvia. Kore ke hufanga he kalamalo e whenua. Mo e lotu nei kamata ke polo kalaman. Katapu ke hoiki. Maftu ke aulahi mo na whare. E whatulo atu mo na hato whare eiki o e kainga palupe, mo tolu ko toa pe, o kame ki he pōtara noani, mei tonga pia ki he maluope. Ko lagi i tupe whakamalo ki o tua he ofa au whato, o lawai ke alo o whainga maari, o tau waka he alofi e ne ofa. E wikai tonu ha whakawhia ngā ia, pe ko tau hufanga ko toa e nalofa. Ko te whamalo pe Silvia he mawhainga maari e koe ni. Ke whai ai ha wheloaki i he ngalua pe moto. O e whawhataini whoki ni ke pau mai ha pōtara noa. Pe heni e Voice of South Pacific. Pe ko ilo pe ko hoana. Whakarere mai ko kalama ko i Aotearoa Auckland. Ko fia he kau mai koe ni. Ko lawe i rei pe family Silvia, manat meri e pe ki ai. Ngata ki e fot pe ke neki si tsa. E mawatu. Ko finau mo mone ko tou ia. Amon. Whawhalo pe takai no hoki a personi te bene ke lahe vao. Tomo ke personi wafat ki hala. Ua ki wharekoloa, whakamoua. Nai whakauri whukia wharetia tangata i ki e whoti no sinsara, pesa pia sinsara, whaai wa pati te pe. So e mata meri e pe ia ki taimi koe. Tau ki whakaukat pe au ange pe mo lawe ane ngai. So o wilo a pehe vaya, o Johnny Grete vaya, tayon ne au. O whika ni mau e whanau e tokon, a whare tayon ne mo whare tayon. O tui kana e mautupa ke pe i vaini i apia ko sasa fitu o yason pe
o mauhoa ki Melereini kaione o loto mai ni pe o taine na sai mahe mo holai fa ki whanau e toko tolu. Ko e whui tuku mai koe ke whai ka tala noa. Ai ko ku kawe ngā. Ko ku uinga, kawe ngā ia ko loto ofa. Ai ku parani he loto ofa, ngā au he loto ofa, pe mou ia ki loto ofa. Nengo be tō lahi e Silvia ko kawe ngā ni ko osi alahi, ka ku toto whai a kia no ngā au aki. Moni pe ia. A he te motuani te kai ke whai ha mou ia ki e kawe ngā. E tau pehe pe ko ofa lau pe. Ka o mea ofa o humaki ki he loto, ka te tau toku mou ia. He koe o tua ko ofa. Ofa ia. Ka kai ke kawe o tua ia la ma whanua Silvia. E kai ha ofa ia whanua. Ko e whai pea ko i mai ni, ka staha ki klasiono, ko ka pipiula, ka form 1 ia i form 4, ko ka tureva ki tō high school, i he walu fitu ia whakaoski ai. Mau whenga maria i e motuani e skolasipi a tau malu whanua tō ngā, ko alo ki Nusila e tau nima o ako engineer wakapuna. I he Royal New Zealand Air Force. Nā lere me walu fitu e hiwa u. Ai ana walo me ki toko taha atere. Kalo rewa toko nima ia atere i he civil engineering o Kawati Park. Mamahi a Force ka alo kau tangata ko ni he civil aviation ka pure ana. Foki mai e hiwa wa o hoka te ngā ue, te kei hae Force a sotia, makapuna sotia tempu. Ia nai meki makapuna o toko Pita, makapuna tō tahe peku ko Katarina. E whai horo ai whi alu aki. Pea hima ni maa pe pau mawhisi lewa pau whokat ki Nusila o hoka te o kōkō ai. O ai peke mesito galani o namanako pe politiki he ke i sotia o whai ako ai i he hiwa walu o ose he wafe. Aina o ose e PA i he politiki pe mo historia. Aina tamo meitsu se whaua koe. Pe ose koe ni e Silvia. Kapele moanga manatu e. Me whai rewa ku anti e kahine koe walantayo ne ki mea na koe Nusila. Pe amore e ku interest na me politiki. So, alo pa ospe ana ga pa hiki rewa ka steria. Ala winga steria o ala winga tafaki ke. Ka hure va ki me site o Sydney o Ayogma Industrial Relations and Human Resource Management. Ai ke va saka nga we ia. Pe au toki foki mai e osta ho fu o hoka te manga we mo reino. Whakarere e manga we kando floto na whai koe taibuni i Nusila. Pea, ko tui maru ka tawhaaki a koe ki he me whakako e Silvia. Ko e tawhaako hano ua koe koe whehui. Ko ku taripeki ai e Silvia. Ko siloto pe e kawe i ngā. Ai koe whai e parani pa fua tutu umi he loto o wha e tonu. Ka whakahoko e ngā ue ia mi he loto o wha e mo oni. Pea ka mo ui he loto o wha. E mo ui toloa ia. Kako kore pe whainga mari ko nike. Wata pe hatala monu ke kau ngā kandidati. Ia uram sisfa ki semis whakahau. Ia puas whanua pe heke a Ellen Ramsey. Kau tangatani tau riga toa tau ringo ati hao. Tā moloki. Tā ki hake tau tolu. Mo tau whamiri. Koe ngā ke pore taki koni o tau whai. O kai ka hinga whakafo tui ma tau lelei, ako hinga ma tau wahenga. Ia ha mea taha kune, pehe tene lava whai, tu i olunga.
Watu mo whakamalo ke kainga whakalope katoa pe. Katoa te whito ke kainga I tonga ekini. Malola atu mo tole taitari fia au. Pega to fohe ko wala alo. E mangairo tu whare. Mai kalap. Sias. Ko tau mahen. Tau me kamata ke mbene mo tuani. Yo katoa patau gosi malapo. Tau ne taha mahina tolo. Tau ne taha mahina fitu whamoremore. E matakai holo mo tō fohe. Ilonga no pere I pai. O whamalo atu o motu e mone alo tō wha. Mono whaunga. E bilonga fua kato e lolo tō whau. E haki aki e ta masi. O whamalo ata beki o malo hi vetong fetu mo family. Beke tin soka mo vetong kato. E whakapuri aki fola. Enton moto yung teme ki halatau. Kala halatonga reva mo asis mo kiko. Kala porive mesasi mo fanua. Beke malapo ki afeteau. Sa kolo. Kala kota peku. Vai ni o fala hatu kating motor malo lahi tengah u. Kamu mano abe cilu ya maaf tu gablah. Maaf. O fala hatu kating go. Ambe kain. Ambe ha umbe mai. O fala tahai fuma. O fala gablah mat. Be o fala o family. Lein Taina mo Evelyn Jason. Saula ta fe puringe. Lolo ata. O ta meya. E o fala me vai ni go to pe sigua. E ga ti motor mo val. Malo ma fa ngamari. To fala ya. Ko whamalo lahi hen ka te koe vai a whamatala maho inga koe a koe mea na kungu mau. I ho o whamatala a ho pehe ko ia koe hape mea ko mahu inga ke te kawa I koe ofa. Ka taki pe ko ilo pe ko ke tatau mai ka te toe poke I pe mo I ki whainga maari koe ni. Ko ilo whoki ko ho angan ho ofa whanua ho ofa ke vahenga o ke loto I ke hoko ka whafofonga. Whamre more pe mua ka ke toi hanga mua au toi ki I whamatala I mai. Ko e haha o ngai kawenga ngā aue o ke whakaamu, ke whakakakato. Ino ko ia, ko e ngā koe ofa koe ni o ke whema, o ke whakahoko, mai kai ngā. Ko e haha ngai kawenga ofa koe ni o ke whakaamu ke langa aki ai mo ui ai wahenga tonga tapo walu, kawai whakawai ni. Pea ki mo ke hoko atu, hanga mua to e whalau mai ko whe ngai wahenga mnau kau katoa ke tonga tapo walu, malo. Io e ta e peki foi fas ko ni ko tui mahalo ko osi atu ta ko ale tangata e ko ta tau mai. Ai ta e pene ki foi fas ko ni ko e pea ta o hu fangalupe. Lotonga ko ia ta tari ke tau hoko atu e ni ki a poasi ko ene pune lotoni. Te a pe foki ki a alani. Te utala no ki he whangalope, koe matanga I loa I atu whereniti. Kangi e matangi me te tonga hake, ka whesi na ke whasi ono pe au ta ane. I lana sia sola taka I o whia ke o mamata, ke ana langa na maa e ne hange hake ni sitala. Tā kono mele he au kutapu ai wake. He o kusiu taka e lupe. Ka hapo ai mahi nā pe toki ala hono kakala. Mai le moi whakakoku ka hoa ke hawhanga. Iki e tau ako e mau whakamaunga. Ka lauronga tangata. Pea tū teki le vai sola.
O ka matangi tō taku taku pe whasitanu no ahono pe au. Mahi ki sila o manu ka te no whoki tau mo ke matato. Ki hono fisi ina o mo hono mai mata mata au. Aula pe a tau ke kene lau pau ahono pe au. Kahomoe mahina pe toki ala hono kakala. Mai le moe whako ku kahoa ke hawhana. Hiki e tō mga tō e mō whakamaunga. Kalororo tangata pe tū teki le mai sona. Oka matari tō taku taku pe whasitanu no ahono pe au. Mawe ki sila o manu ka te no whoki tau mo e manatu. Ki hono fisi na o mo hono mai mata mata au. Aunga pe hatau ke kene au pau ahono pe au. Aunga pe hatau ke kene au pau ahono pe au. Lotong whakoeni, whamaloa tueni whamaloa pito konu mo. Lotonga mea mai whakieni ke whai e whapotala noa pa mo e kau kanditeiti ko ia o ko amanaki ke nau whafofonga pe ko nau kau i he whiri ko ia maa vai ni. Pea ko ia ai na moto ki mea mai ia ki he whafofonga whiri whare area e wanoa wataha. Aia ko ene ko amanaki ke vai vahe atu ahono ata. Ko e palani ngā aue mo ui he loto ofa ko ene whapotala noa whakia ki he vahenga tonga tapu walu. Aia ko Johnny, Greten vai ata Ione, pea ko ni nai toki osi ai ene whamatala mai. Ko e mea mahu inga taha ki a te ia, ko e loto ofa ke whahoko ake ne palani ngā aue, pea ko ene ko ne osi lava mai pa ko hange pe ko hiva ko ni. Lau pau ahono peau, ko ngahi peau ia ko ia hange ko e ngahi kona mo e ngahi where a mea ko ia i he anga e whanonga, ka aku nau kātaki pe o hoko koe kakai, nau whia loto, koe kakai mā te aki, mā e whanua ke nau whafofongai. Ko ia ko whamalo heni whawhelo ake tueni, e tau toko taha koe ni, aia ko poasi whanua. Poasi maloho le lei pak mau whewhia ho kau mai, ko poasi whanua whoki, o ko kau mo ia i he kau kanditeiti ko ia awai ni hufanga tonga tapu, aia koe tonga tapu walu ia. Ko ngā koe whainga maari e koe ni. Poasi te tuku atu pēki ke whai maha o whawhiloaki, pea os ko ia, koe haho o tau mua ngā ue ke tokoni ke wahenga tonga tapu walu. Ka tapu o whawhiloaki mai. Io katako unmute mai o unmute mai ke hongo mai leo. I pikai pe ke hongo mai. Mahalo ko io kone hongo mai. Ia. Malo abito sigia mafang mari. Ko kore pe ke tapu ke otua unia fio i tau lotonga e proklama koeni. Pea o kore pe ke u fangat i tala whatapu e whanua ka pe ke lotu. Ka tā mua mo e motua koeni ke whakata atu e whatongia ku o nā ia iau ke hoa koeni. Ui ko e kore taki i e whatongia ko e free candidate o e wahenga tonga tapu walu i e tau wafe ua taha. O tomo whamalo pe ke o toa i e tau la mahau pe ki ngā tāpu atu ko ne hanga whainasia ke tau mo ui, lawai ke tau tūta mo ui i he ngai ahoni o lawai ke tau ausia e whea whakoloa koeni. Pe he whoki e ku whamalo atu, o hui ko e polokalama mahui ngā koeni, e te ngotolu mo whotutu e polokalama koeni, ka pe ki e o mitu, o
o ku ana utolo e polokalama koe ni ke malo la ha te au koe ulaki feu koe na e se mau ke ulave atai te ki lave la no kau ki ai ui he mau inga ai feu i ulaki o om ka te au a felave mo ki motua koe ni te ki lave no te kui tua a koku ingoa o poas fonua o ku mari pe taha whanau e toko fitu e a tōni mai ku whanau ko nau family for all e a toko wai na lolatonga ke ia koe kamotuani ai ako beha ko pure anga e a meai o koristutuku i he korispiula e a toi koristutuku i he Tonga High School ako tutuku i he university koia kui ko National University of Fiji e toi ako tutuku i he university koia ko USP i Fiji ai kui ko University of the South Pacific ko mutua ko ni ko whea kukupe ko kumalai a ka whakoia he whai ako ko saini si mo fika e auleva o ngā ue ai ana hiri pe koe whai ako o hiki reo me ai o ngā ue he kurianga ai a koe malai koe na alu ai ka whakoia engineer i he mechanical engineering electronic mo electrical kai ngata pei ne toi malai ke koe ke fe lave lahe au ki ai koe ngawe na ngawe ai koe toka ngā whakurianga ai ko spensoni me ngā whakurianga ai ana ukau au i ngahi huitua i he whotutu koe e ngawe na ui he taimi koe ako Minister of Works ai a mei ai e au hiki ai o ngawe he panke pure koe a Tongani ai koe National Reserve Bank of Tonga o whoki mai hui koe whotumen e Minister of Transport e whuwhe maulahi ai o hiki mai rewa ki ai e hui koe whe mau koe e pure anga he taimi koe ni te mau koe match kātoe u potu ngawe koe e pure anga transport koe aviation koe marine e mo e awha aina e lahi o pito potu ngawe e mau mai au whotu koe e potu ngawe hui e taimi koe MOI ai koe Ministry of Infrastructure koe tunga koko ku ia e tainimi ko malolo ka ko enjoy alko ki uta ai ko mea ko walo ko ngau ki uta ko ngo ia bito mo ia sino ata mai mo lau mari ko tota hau e lo tongani ko tak e tau e sas au itu ai sas o vai ni ai ko tunga ia filave ko mo au o tu ko mea mahuinga he ni kange ko fehu ko ia na o mai ko e ha ho tau mua ngaue e tokoni i he wahenga tonga tapu tika walu. Ki mua ke ulawe ki ai o mai e ki pepa, ai ako ki pepa koe ni maa koe wiki pene tolu na e kato kamatai, na konfeme ai bako ilo pia ko hui en, konfeme ai ke challenge ai ngau e koe ni, e koe candidate e hoko ko tō taha ngau e wharearea. Pea o whawai ki pepa koe ni, o kei ai visone, koe visone koe na whotu, whotu koe meia, koe poini mahuinga taia ko alu moia, me he api ki he api. Aia na ku katoa e u kolo koe ni e ono, me mei ki he pesete e walnoa, ke pesete i wanoa, na ku alu toa tukoa, me he api. Aia koe kau ngā whono ngā au te moho kumari pe mo o tua. Ena kei keu toi awe hata, kana mau alu pe o whahoka whakawia koe ni. Aia ko maua pe, pe o tua. Ko ki sone ko mauinga e mai mahi kamata ake ki proklama o e fia whini o pe he. E tau umo umata pe mo o tua, i e langa whonua o tau whai ki ha tonga munu ia. Aia kono uhinga, o e langa whonua, e fie mau ia ke whakawae ia o whakawae ia e sisu kalaisi. Koe whakawae ia ko ia mooni. I kai ke toi ai ha palo parema o ku tūloa e
ka makatuunga I he maka o ku mahino e kai aha mo veu hei kai ke iai haka e tae pau, tae loa ia, pia pau, ka tene lava I o whakatataha. Kau tau te whito, I tongani whakalufua ka te he I tonga tapu wale. Ko kuhinga koe ni, ai au whakate whito. Anko mena ulawe ki ai, u malai koe na kui ai, o taha e whakaukau whotu e kawenga koe ni, o ku omia ke whakatata atu hatau langa hawhare. E koe konga lahi e nia ngā we, te mkoe ngā koe I pure anga, ono whau koe ni koe, o e building code, o national building code, aia o e lao ia, o me tutu ni ngā we te langa koe ke whai konga. Te whito e whakakaukau koe ni, ka pau e langa whakawa e malo te a pau ia kalaisi. O langa koe ni e kamakai mi lao, te a alua ki o lumi. Ai o whakaukau o pehen, e bottom up. Ai koe langa mi lalo, ka mataya I lalo, ka mataya I masiwa. Ai kono uinga, o e taha kotoa pe e kau ai, o makatu I a kalaisi. O mea rewa hoko e tafe ai taha puaki koe. O kai e ke ngata pe ko nau tolu, nau kau ai, e nau monu ia, ka ko ki nau tolu, te nau whahoko e whatongia e tafe. O e tafe e koia e monu ia ai, o haipe e whelalawe, e mo ngau koia. Sai, pe aene pehe, e vi sone koe ni, o ku fotu ai, o ku nei awenga ngā te awha, whakalufua ki tongani kātou. Ka ko whia ombeafu I kawenga uaki te wha. Ui ke whahoko ake whakakaukau koe ni tau te lawe iai, mo whepotano ake I hoa koe ni. Ulu aki, ke taki mua e o tua I he langa whanua o tau whai. Aia ka pau e pehe, ke taki mua e o tua I he langa o tongatapu walu I he ngau e o tau whai. Ua, ke tau kawe ia e mo ui whai totonu, mo ui ata pitua, mo ui wahwah tāu, whaka mau totonu ngai u ere meniti. O ku mau I ngaia, I he tengo tau langai, I he whakawae pe koe maka o kalaisi. Tolu rewa, ke hake aki, ai masiwa, ke au sia ngai monu ia kua pe I he tapa o mo ui lo wha. Ea koe uhinga ia, I he taimi o tau laka, langa I he kai ngata pe taha kua pe, o pau ke inasia he monu ia. Ako whika wha arewa, o tua ko slio pule, ke ngahi kolo, moha ngahi ko miti hange ngowe, o tai sipoti ako atakai, whawhine tau tupu mo ui, pe hoko atu. Au tō ki hō mai pe, ai a kongi mui a kosi. Nei whaia e whotūtū, ui e nei ai u mea ia nei whe mau ke whakahoko. Tau te whito e ni ki he langa ngau e koi pai. Nei whaia e whotūtū ngau e pe au e motuani, ko e me mi pai a e kōsilio, ure ko ia awai ni. Taka mutua ko ni, o ku ne tonga e koe mea whakapaanga ai kōmiti kōsilio. Ko mea koe nei hoko, na e tengo nei whau ai, ko whi mea ia nei whaamu koe ke amata atu. Nei whau koe kōsilio, ia whiri rewa mohono ngahi kōmiti, ai nei kōmiti e wanoa. Kawai u kōmiti koe ni koe, ko whakalau atu, kōmiti e wanoa. Ia vai rewa u kōmiti, whau e nau whangi kōmiti, ia whau me nau talasiti, whau me nau kohipange, ia whau me nau konistutone. Ai koe kotoa kotoa mea koe ni nai whau e nau u konistutone, whakatau e nau ngai kau awe. Mea whawhiawhia he ni. Kotu ngau koe ni, na mau unu, ia o whamaro lai, e loto toe kōsilio, e langa whanua kamata koe ni. Na mau fotu uai, ia loto e kōsilio,
I he sio koe na tema o vivili e polo. Ulu aki, e loto lewa ko slio ke kumi hapalau. Ko talau pia koe ni ki whahinga mai ni pe. Pea ko talatu he ahon, koe ngawe koe na e whai he palau, tai ano tatau, ko skamata whakamake. Ai koe tau mua, te wate ki whai whatata koe, pa mua koe ke komiti ngowe. Koe mea koe na e hoko, koe whai tau mua, pe koe whai visone komiti, ke whakapapau, e koe ha mea tokoni, fe unga, mo ui lelei, ke mau mea tokoni. Pe kono wharea, a pia mea tokoni e te tire. Ui ke whamiri ko tō, kana e whai. Koe mea koe na e hoko, na e a wate palau, he pape ni manoa ke honga. Awa te ngai whamiri masiva, na matotongi na hoa tā, a whiua, alau e na whanki ngoe, pe a tō ahoni, o lawa ke mau mata, a e ola koe. O gai palani a komiti. O palani koe a komiti ngoe o pēni. Koe ne lahi koe o whone te pire, o whone e kulo, e aluat lewa ki e whamaket whalo kolo, whai e ngā aue mo i visone ke whakamaket i tua pure anga. Aia koe ta whake koe, koe whia lahi ke whaheni ai loto komiti. Tau hange lewa o tari ka kume wakatou kai. Pao e komiti ai nau konistu tone, e whahenga vai ni. Kume lewa e waka, o mai mo e meisini, mo ki nau pe, ono mo ni o ke kakato e ke comply ko se mau e pule anga. Kau whai e ngā ue ki ai. Ko e fwoi step ui ai ta. O gai lewa mo e tokoni na tokoni ki e tamai koe grupu te whine, oangi e nau fwoi pacheti, pe koe mea koe nai hoko, na nau ngā ue aki, ai e tō ai vestapolo, mai kere mai waia, Pana tokoni apito siko fe ngawe nia amata ia e ko silio ko o maulele mau tamu ke langa ke kwa vai koe wai pe ko fa ko so sai sai kai tokoni o to ia pe mo tokoni ki he vai ai ma os palani ko no foto to fa son a vai ni e lai a vide vai si para ki ka ua palo parema wai fa no foi o luna e hawe vai a hifo ki lao, e kia vai e vai a mofu. Kia e palani ki ai, a mau, kia ki ai. O tu ngau e ako, o si, o kia e pe tohoni, o si ai tohoni lahi ai, o si leo ki ai, ai o pihaini ai motu a koeni, kia ko fia ke whaheni, o kia project, o kia project ki ai fia ai, o whima uai ki tau tolu kau vai ni kotoa, ke tau ki ai, e koe palo parema o whianga ngai pia moe ako ko hono a i koe mea whakasecurity. Mai sio ke whakakato e project koe ni, veke ai ko silio mo langa ngau e whai, ke whatonga e ako mo angene budget ke kakato a koe ni, ke o ngoi, e whanau na umalu, ka temta tau pehi kai to e lava, ke o mai e kakai o mau i lo ki a ko mpe ke nau poloa koe apia. E koe ngai kongkonga la lahi a whelare e mo uhinga e mo langa ngau e ko ufai. He tāketi e kamata e lalo e masiwa o alo e kuni. Ka koe kei whamamawhai e pe e ngau e koni o kau ke langa ia wa ia ia sisu laisi ko makati. O te wilawe pe i he konga koe hono wa. O tui koe whiu hono wa na mai. Koe hae e posi kata whamure mole pe e ta e tuene tau ki i whai whaskoni pa askapa tau toki hokat ke whai konga hono wa. Tau ki posi ka tau toki hokat ki ai. Kat pe ki whai whaskoni whamama whana ke kai ngā mo whamure mole pe o kula e whetu taki mai a mahana na whakaukau na tolu ai kainga ke o mai na ngai whehui ka mo whamore more pe o ki kai ke awhai ngā maari e ke toi whai maha ngai whehui me tua ko e tau whenga pe ke tau puke pe ai molu malu pe a mo tau whetala no aki pe ko no ui ngā koe ni e tuka tu pe he kau whafofonga ai tau mua
o e nau visone po ko ha e nau tamu a ko ia o nau fra amo ke nau hoko ko hataha fra fofonga ma e tonga tapu walu pea ko ia ko ke tukuange a taha me tua ka mo fa more pe mahalo ko nau na e tokolahe ko le mai ke ai ke hu mai nau fe hui mo whanongo pe ke nau ngai whatom nau ngai whamatala pea ma unde ai o ngai whapofua pea ko ia ko ta pol kalama pe ia I aho ni koangi ka ki nau tolu pe nau whamatala atu e nau ngai tau mua ngā ue mo e whakaamu ko ia ke kahau mo e tokoni ke pahenga tonga tapu baru ta e pe whaifasko e ni ke minite taha pea osko ia pata hoko atu ko e tawa man ke konga no wa mo lo tonga me amai pe ki a poasi fonua ko e taha e ka candidate fika fa ko ia me he wahenga tonga tapu walu ai au kawai foki a vaini pea te kole ngeni ka seini ke ne hanga o fa ose te foi konga hono wa seini puloka ai ana ne fafilo ake mai pe ko ne o matu ana na ngawe hoko ko e faife kau I e siasi wesiliana ta taina tonga I vaini pea o ki ai pe na whilawe I pea mai ka inga vaini. Seini kata ki o whahoko mai pe koe ha wha ose aki ai whamatara koe ni a poasi koe tamu a whoki koe ha e nau ngai ka veinga ngā aue ke whahoko atu maha tau ka inga koe ia I he tonga tapu walu malo. Seini. Malo poasi fonua ai whamatala whaopo ia ki he te lawe I rerei ai ki he whelawe lerei aho o ngahi whenga ko koe nai whai o whatatau whoki ke ho ngahi ngā ue ka māwho koe mea malo ko ke pensoni hange koe ia ko o whamatala. Koe whia ilo atu whoki o kai ki ngāta pe hange ko mautolo mo I tonga eiki to tonu hena. Ko mautolo whoki mau whetangu tu I murini. Lahi pe e mau uongo mo ka mau whia whanongo atu. Ange koe ko lau koe ke o ka venga ngā ue. Ko whakate whito pe polo kalama koe ni o e whiawhini ko whamaina mai siriria. Ko whia ilo pe hange ko mautolo koe ni murini o mau nengo pe whoki mau nofa lau tau heni. Ka kutu te ringa atu pe e mau whiongo atu ke mau ngahi kolo ka mau ngahi kāinga. Ka pe whoki kakai mamahii. Ngā ue whanua hange koe ko mautolo. Aia koe toi whakahongo atu pe whoki koe ulaki ka venga pe ia hange koe ko ke oswa matala ki ai. Ai whotutu koe ia ho ngahi ka venga ngā ue. Ngahi ka venga ngā ue po ngahi tau mua ngā ue. O ka pau te ke hoko koe whakafofonga pea mei tonga tapu walu. Koe ha
lawe I pe mo whanongo atu a whini motu ani o kulahi au pito ngahi palani. A te lava nai o toi ki ai anga pe mo hanga hi fo te fito I ngawe whanau no pe ka mahino ange au pito hau ka venga ngawe ko ia o ke tu uaki pe ke tau ka vei pe ke hanga whakahoko ke whakafofonga aki a wāhenga, a waini I ho hoko ko ia koe toko taha whare area me he wheitu ko e. Malo o pito. Malo apito teini e whengamari e. Whilawe I mo ka veingana o atu pe e konga e tolu I o whā, na o whilawe ka koe konga e whā, ono whā, aini nā ku lawe lahi atu ki ai, koe whotu ko ia ke whe la lawe, ai kōsilio he kuiai ai tokoni koe ai pure anga, o fou he whare area ki he totaha whafofonga MP, o hawai ki he kōsilio pure, e me erewa mahe ki whanki komiti, e me komiti ki lalo ke community. Koe mea ko mahuinga heni ki te au, ange koe mea koe ne na kulawe ki ai, ai whau koe ni, pe koe tau whatata, ai langa koia o hawhare, o e mau ia ke makatunga ia, e foundation o whare koia, ke pau. Kana o kamata ape o e whamatala, koe tau tū koe ni, koe tau whenga, ke langa hawhare, te ua te whatatai. Koe whawae, ko pau ke whawae, o hange koe visone o kōwatu. Ke tau umo mata pe mo o tua I he langa whanua tau whai ki a tonga mono ia. Ea kono whauinga, ka pau te tau umo mata mo o tua I he langa o tonga tapu walu, e mau e tonga tapu walu ai tapu aki. Uinga e tau langa koto e kalaisai. Ko mea koe no ko uinga ki ai, ko tū e taini mi, mahalo koe whare e taini mi te whatata tonga tapu walu. Mahalo koe whare o blahi e wheitu tuturu. Ai o whimau ke ala I kapi. O koe ngai tawhaki o matake popo. Koe ngai tawhaki mahalo pe kuholo. Ko mea beo monu I ai, o te gai ke holafa e whare o tunga tapu walu. E na I ai pe kau tangata, na o ke tū kā iwi, o ke piki pe he makatu o kalaisi. Ka koe mea o ko tui au ki ai, koe langa ia koea e kamata ia me lalo o alu ki o. Ka koe alu koea e tafe ngai tāpu aki. Pana oa te ngai whatata koe ni I he komiti. Koe mea o whiawhia lahi e ni, e na mau whotu ai taumua koe ni. Whao whanki komiti, ai e nau talasiti, panga kou hau koe me I muri, o whouia I he toipanke, hau me toipanke, o e pure anga, hau me pure anga, hau e toipanke, o e kōsilio, e koe alupe, me transfer me toipanke kōsilio, e whanki akauni au komiti koea. Ai koe mea kou mahuinga ni, koe a koe mea koe, accountability, mo e whai totonu, mo e atakitua. Ai koe mea kotoa pe, koe pau ke taria, whanki komiti, o mai ke kōsilio, ka mei he kōsilio, ave ke wharearea approve, ka whaerewa whui ngāwe. Sai, ten koe endpoint, e kutupunga e palo parema, koe alu koe e paa. Ten koe transfer wha akauni ai, ka atalele au petope ki tua. Ko ngā lahi ante whai, e whakapapau, o flowen, o comply, mo e tutuni he kai ata e lame ai. Rakia. Ua. O nengogo, o nau, o mai e koe upoloa, o pau ke tataupe. Taupe ke tatau e mea koe na e whai kore mo poloa. Ka whakawhiawhia, ke malana teia na tolu ka pongola koe ako holo, kai poloa. E kei toi ki whasiri ngā te nau, patahapea nau tolu pe nau loto. Ui, ke koe koloa ena, awea ke quotation e kumalunga kai holo. E koe lawa lewa whasiri e nau whelo toi kai katoa taha. Ke fō mai na nau tari, ke kumea ke mea. Paku maa pe, koe mea o ko loto ai, ke whakapapau, ui ko kamatai ne langa whare, I e whai totonu, ata pitua,
a katoe a he whamau to tonu, e si ai longa ua e koi. I wike ka hau, te tuange ai e website, o os fotutu uai, e website ko ni, e iai e u komiti. Ka koe mea ko ke kaukawe i, koe mea ko tope e whanua e hau ia ki account e kōsirio. He kai te aluia ke whawhotui tui. E alu ki account e kōsirio, pea o mai be bank statement, e tohe kōsirio whamalo ki ngai. Uma ngau e koe mei muri. Ai o wei fo i piksa lahia ke hoko atu kia ngau e. Tai nimi o whi mau ke whenga ke lalanga e foundation i ke malu pea pau. Ai a koe konga koe i he hoko e whare koe ni. Te roa e taimi ke eai mo sino ia o mo ui whai to tonu pea langa tatau i muri pea fau whakapankepe. Ka ke toi wha fau he personal account ni pe koe toi ai hatu toi fau ngai ta. Koe taimi koe e whotu uai. O mea ofa, e ai te u kore ai ta whakata. Wau o ko tonga e komiti ngoe ma komiti o ai. E upe atu. O ia bea kuhane fie tokoni. E ma o hatalam ki solo. Pea ke hanga pego o ai mai he akauni e ko sirio kala mai. Ko e tohoni aduen me mautoro, ko ai talam ki solo. Ke tohoni he koe palau e ko sirio. Alo palau e ngoe koe whanki masiva. O was fire. Pea ko fie whanki family ko ia. Nau fie lahi tai nimi. Ko mata ke nau kai nau te mata. Ai e nau whanki ngoe whaka ofo. E para ni manoa. O ko pamatala ko ni manoa o spra polo e ko meeting ngoe. Ako mau whilau lau pe ke alo pe. Kui, ka to o ate whanki kore ko ni. He ka pau te mo pe mai. Koe te mo toko ni atu. E fie he alo e palau utua ke ti solo palau e apitata. Pine mātua ai hanau ki apo. O ko mesin kone au mai ua whingatata. O mai fufo pilifi. O kakato ai kene whai o multiple ngā au e whangsine palau koe ni. Koe tau tai. Koe mea kakatau. O mea e palani, ka whaiwhaianga o hoko mea koe. O koe sio ki sone ke langa market, ke omi ki ai. Ne whai e ngā au e koe ni. Lo tonga koe ni, o kai whoke tone e puranga ke langa koe whai whakapolo. Ne ulava koe, cheke tivi, e hou e ki ko kere. Na mi lava pe, ka whiunga koe mo tenga tanga pe whulaua ta hou e ki pe au kei tupe. A ua option. Te mausio ki ke api ako. E ku ata, e fwe project koe e whai he o silio, e whemau ke a ia pe a ki o lunga ke malu. Mausio pe lava, e pure anga o alau hapo space ai ke tu uai. Koe mea bea toe, koe kere, ka langa whare i toko ni atu. Koe tau e whai, a tā e taha ko tau pe ki hoko whare whakakolo, pea iai space, ke hūki ai, ai komiti o silio, o function me ai. O au pe he mau ke palani hange koe tau tai, koe umea koe ni, ki a whaunga te mau sio, e whamakete toi ki tō kure anga. Tare, te utaratu eni. Nā ku te kai ke hu mai tau ko sike ni. Koe mene ni kona na utatu ki nusila. Na o kau au hono tenge. E na utahi paanga e ko slio koni atu. O kuia koe tonga farmers cooperative. O uate mau mere ni. O talange rewa. Ui, au kei koe ngā whapureanga. Ka pau te tau alupe tau kolfa fui kutui te tau lavea. Ko uringa na wafe iai. Ma whatahu mo tau minister au in molo ai. Ka whailewa he pureanga. Eko palani ki vai ni, ke hoko atu ke u mea ko ia, ke lava o whamarket. No whataka pau whe maru he tamago e tau mani o ke kata. Kai orange me u sino i, umangau me i muri. Koe mau whe maha kontena, o alua te ka mai sirini, o ala te kontena, kai ke mai sirini. La ko mai sirini ke pau. Alua tu e fia, e ngai family, ke kuia e familia, i e tokoni a palau, ke whakapolo kalama. Ke ne whaope ki whaamia gane ko teina ta aluat. Ako se ngai fwoi poine o, o set up e fwoi plani,
o me pia ko ni o mau o toi pe ni ngai fo sino hango blau ke o mai fo fa o ke fa mai o i spoe ka no tata no ato fare ka ko fo plani ko ni ka pa te tau no lenga ya kalais o tala e hopa vai ni ko ko hango lau ko ni hopa vai ni ko kolombo ai ke langa ko ni fai pe kai ngata pe ai o ke ade me u bicho le la o ilo mui lahi au pita ngahi mea ai te mo o mai ke tufa o skamat o wai o ki foi e eria o tu i veitongu pa ko mea ko fatau ai mea ko alu ki uta ko e mele ni hape vesta polo te o mai ne fea panga pe take nima ko e ki tu e lakai ai alu pilal ko e konga ia ki e foi vi sone ko e au ia ki atunga te uhanga pea o ke tau whenga o sio ki ngai family pa te utatu ni ko ia o sia ni te ke wa ia i he launch ko ni programa ko ni na ku lotu la ka me ngai me na ni fa se atu ia kana ku lotu ke i o pe ka ba o fina ngaro Opo ke longa mai. ka ba o fina ngaro ke hoko ngai me o ni fa se atu ia hangi be go solo le me na hoko solo ke me go to ape o ngai na alu da mo hoa na salala to ke ahoni o novo sio atu o kai ko kantite e vi sone la ia o novo yo whakau ki ko ngani whakau kau mo ui o kau whanonga e ngata anga o whanonga anga ko mea mau inga ke ai ko mea na ulawa kia nai i me peseti e walnoa ke manoa api ko tope e tu ai hupa e huki o tu whare e taimi mau whetangi e huongo mi huongo api ko ko mau eke la e mea ki whamatala ka kutui te ungata he ko e gia tene whakakato mea ko ko pui la he au pia kia mea e whaingata ka pau whina ngā loi ko paru ke api o kai te o kolai ma commitment na auxilia o ko tarina pe lau pe foi vi sone pe talang a ko te ke fili ai lotu a pe whina ngā loi o tua o tō tahai pe ka whamoni o e fili e ko whia mau ko COVID-19 e ko tahama o tua kau pe koa o wege o loto ke whanga whatau hamot e whe se paki a moi tutu ni ngā oe koe moi visone o kuia te au ka ko tuia e taime o tua ama palane o tua i au kai peke se halakia ka ko o peke a tainga pehe ke o sio ke kau ngā whanonga koe ni mau kau ngā kantiteiti ke hau whahinga loto e ta o loto ke o mea ko ni hangete ia tau o tala ngā oe ko haipe ko tō tahaia ka tau kulolo katoa ia ko mea ia ko tui au ki ai pera ko o stalange pe au ke tāku tō te loto pe ako ia ko haipe ko whinangalo e o tua ka tō tahaia ka te tau alu ko tō ki ai kai tūre ngā oe ko si au ko mata tū he ngā api e ngā au pe e si o mai kia kakai ka mau tala no wa na ku iloi to ngā we lahi ka na ku iloi he nei kau e ki he ngā we na whai ange e bina kai ki whaha ngā we o whakawheta e mo whakamalo whafoke langi ko to ape mo i koloria ke e ki e ia haku mea koe whai e lava ka uma ngā we pea whatawande te tau ke toenga kau kantiteiti ala monu atu Rambe hoko e ngawe ko ni ko ka mea ke fa se si ko ak ai hoko e mea ko ni ke tau ka fata mai o langa vai
o tui ia tau e nima me hen e visone o whai ia e tunga kehe ia e i vai ni. Ko talamanu atu, whamaloa change, whamaloa atu, te silivia, so tuto polo kalama maulu na pehe. O tui kai koe ngata angai, o tui kai kamata angai. Tau mawe e tau talanoa ngai mea langhak, ua tau talanoa ngai mea o tuhifu, kai ke malo e pita te bolo, tau talanoa tuhifu, te ngai ke whatatafe atu. Ka wā mea langa haki ke tau whetoni aku, o tui koe mea mahu ina tafe. Tau moni ai whekau a sisu. Ofa kia o tua ko lota ko toa malohi ko toa. Tau maari e kata. Te kau waki, te kau noa. Ofa kia o kawa api e hane ko. O whekau e ua, o hai ia, tau whawa e ia. Whawa e ia he langa whare ko ni tau whare. Langa toa tau whare. O tui, mon e lau, ka pau he kai kaua si hoa e langa. Koto pula noa tau nawa. Papapat, ka moe mau e ofa lahi atu. Lahi atu ka te motoro kotoa, e ki e toenga e kau ngā kantiteiti ko mai ofa. Haipe, koe filia o tua. Mana tui, koe whatongia e koe ni o wha o tua. O haipe, taha koe alu koe toko taha whaka o tua, e tafe e tāpuaki. Pa pai alu nga taha hala, he kai tafe tāpuaki, koe mala ia mo e talo kai. Kai kia ha. Koe abe ki konga ko lote ke vahe atu toa. Koe ni, ane o ngoia, tau lotu pe. Pao si, tau lotu pe. Ke lotu aki. Koe kia ha me e puli, e o tua, e koe au ne toka aki o ua. O mau hao whalahi a penga ki mautolu, e o whalahi atu, ki e hou eki, e koe talasiti e, e komite wanoa, ai kōsilio, ua taha aki koe karak whamore, koe whaila hango, kia ho e ki ko i taumia i au, ka koe au ki olunga taha, i e komite ko, ai a koe au ne tataki, ai kōsilio, ai a ku pāmpe, koe u mea koe ne whamatala atu, hoka vai ni, koe fo i hangeha fo i template, ha fo i sample, ke uki kātoa fo i wāhenga. Ilo, e kui ai e vi sone lai whakalu fua o i muia. Koe toanga ko fo i whāna wa o i taha whāna. Pa ke whakautangea ke mea whakalu fo, kau he mea lahi a kurea. Koe i rika pehe toi si. Koe te ulanga koe ni koe hala whakawakawa. E hoko awai ni koe kolomua ai. Au mi folaha pe, kau i longo teme vai ni. Koe se i. Maria vai ni. Aga capital e nea vai haha ke. E ai foi kuma. E au tau hanga vai sai tuoka mo mea koe tau hala. E koe komita atakai. Koe whawhiawhia e ku delicate responsibility. E koe lelei o ku whakfoka topeke o tua mo komiti ko toa e tau whenga o hana. Aloha. Seini? Alo au pito e ai pahe e pas whanua whawhiawhia au pito ia pia ko mautolo koen me ngahi kui kolo ke he ai e whare ke lahi ke kui te mau whihola ki mautolo whia malu. Koe, he tenu koe toa e koe tsunami. O hola mai ki ai whakaikai tau alu ki whangalupe. Ka pau pe malo e tsunami tau puna i peki loto tahi. Puna e mato. Malo au pito, whamawhana au pito he koe. Ange koe na ko o lave. Pe te ke huko e ki whare area pe ikai ka ia ai loto mawhana mea taha pe whanongo ate whai ngau ki ngā ue pe he. Ke whai pe ngā ue ia. Pe wei hatu unga pe ikai ka koe hange koe na ko lau koe. Piki uma whakataha mo whakawhalala ke o tua ke tokoni mai he langa e whare. Koe whare tu uloa. Koe whare hoko, koe whare hufanga. Ki he taha kotoa pe o ku hola ki ai. Malo au pito. Malo bit.
Whamalo atu heni poasi, whanua, malo au pito e kau mai ki e tau polokalama e a koeni. O ku iai e loto mawhana, ange ko ia pena tau whanongo ko i ki a vai a taione. Aia ko e loto ofa, pia koeni lewa ne pehe lewa e poasi. Ka pau te tau langa whataha mo o tua ko ia pe ko e whale e tu loa. Whamalo atu he ngahi loto mo ngahi maflalahi mo e ofa whanua. Pea koe mea tahana o whatonga i ho ngai whamatara. Ke pehe ko ia e alo e pia vai nia o Kolomua e. Aia e koe next capital ia vai ha ke to ia vai ni whalupe ia e. Maari, tako ia whakalata atu au pito. Ko ia i kuwalu te tukat ke whaose ha o ki popaki o pape. Ke kantite koe ni ta e te tau whaifasi. Pea tau kolos le vai ki a John Allen Ramsey aia ko iloa ko Alan Ramsey. Mau o whaatu poasi whanua kia koe mai family. Mai tala monu atu tau lotu peki ai. Malo. Iko walu? Io, malo Silvia taimi. Roat. Malo la he atu. E o whapafonga. Tonga tapu walu. Bigiloto ku whai. Malo atu kia. Wea taione. Pega. Pea kone o Tokyosi. O asfonua. Malo e. Rea mari. O mau fia. Anga pega talalotu mo whai. Ko mo pore take ngā ue. Mea ko tope o kumehe o tua. Koe a honi ta whiringa ko whai. O se awhio e si sue tō tāhu pare. Koe ma mea pe whai tu me murini koe o whātu. A opa whanua ko mo whai, mo pore take mo whai, mo tala monu atu. E koe a whiri monu ia, o ponu keresi ia. Hāwhina ngāro si tu price. Angai pe koe tau lotu nā whai. O tau ia si hova heke te masiru. Nāro te tau i. Ki tau tōru mo ki mo tōru, pure taki ke tonga tapu waru. E monu ia se mo whāna wanga mo wha. O maaro hea tuka seini, ne kong kohu mai. Seini whoki na maunga whata pe vai ni, whamara muna ka wawhai ka seini. Tai mina whaka kawa ara tu buroka vai ni ko nere aide. Hoku api na whanga, koe fu mei whai whikau. Koe pu sare te ma kuhosi o whatapu, o whai whikau. Koe wai si o whai whikau. Whai whikau me ko tope. O aluage ka pau ke whi alu sare te ko peana pe sare te ni whangu ka kong iu. Fu mei te koe fu mei. Pako tui me pehe ka quantiteti koe ni. Mea ko tope. Ange koe rea whai whikau. Komaro atu seini, to humai pe via. Pe siwe a koe. Namo iwai ni na ke ako he tong ai. Ta whamaro hea. Pegi si. Mau se kāno moia. Koe a mamaro atu awhi ke tanga ki whakakua me manatu mei. Koe a apora hea tu pos whanua. Maloa maranga maari e. Koe me toke ta whanau maranga whanau tu. Kere noa pe tau i mata. I wei ke tarata maranga. Pako tau pegi sio. Pako hai e ngā mai ku i mata. Pame tai ko sinova ku rea pia. Ai pore tai ko mo kai. Mamaro atu tia taimi. Malo. Ai ome por kama ngoni ke tau whiringi a kai mo tau takat. Kai tonga tapu walu. E whakamonu i ai. E ofu mai o tua. E na ofu mea o tua i mamani. E whakano ala tau petaha. E tonga tupu koe tui. Koe tanga tai. Koe malo ai atu. Koe whanua malo talo to mai. Ofu atu. Malo Silvia. Malo o pito. Te kuwalu pe mau o whātu poasi malo o pito ke family mai tala monu atu. Te koutu i waka whenga maari i he wiki o noa novema. Wiki taha ki mua pe a whai ai whiri te tau toi polokalama wha o se ai pe a moe kāinga. Malo o pito, mau o whātu. E atu pene tau whai fas koe ni. Pe a mei he koe ni koe tala mai koe lotonga siu taka e lupe. Tapu e whake lotonga siu taka e lupe. Koe ngahi whai lupe nau loto toa. Ke nau whafofonga i nau siutaka i kolope. Ho nau re o me nau wahe nau whafofonga a ngahi kolo tāla me ngahi kolo tupanga. Malo.
Ia o Saini, kata ke o whahoko mai ai whawhiloa ki atu a Alani ki e tau polokalama. Mau tata lele hieni ko John Allen Ramsey, ko Alan Ramsey, ko kai ke sola i ga taha, ko taha ene ka tangata i whanua o e Waini Whangalupe, pia ko e whoha whakieni o Bailahi Ramsey, pe pehe ki a wawātau ko na mama o atu, ka o ko hoko eni ko e poretaki ke whai hatokoni ke wahenga tonga tapu walu wai langa whanua. Ko ia, Saini, whahoko mai. Ia. Malo au pito e. Malo au pito mau whainga maari koe ni ala ni fia wakaiat kia te koe. Kai te ulawe ke manatu i hina ke keisi i koe i he mau i whaiwhikau i vai ni. Kai ki mu awe au te ata ha whire kaunga mamahi mo oni. Ko uhi ko si more koe ni a mimosa. Ko ia. Malo pe ilo penai. Nai kalasa mimosa i e mua i a te au. Ka na mau to uako. Mau kaunga o ato o heka pasta e totongi. E koe ko mimosa koe pasta mimosa. E mau o koe e ke a koe hinga te koe na no whatai ki vai ni. Kai o whaat au pito ke a te koe, ka pehe ke toenga whaamiri. Manatu o ene angarere lahi au pito a mimosa. Pea koe e koe tau ke te ke a te au ni a piako. O whalahi at au pito ke a te koe pehe ke whaamiri. Pea whoke si i o ngona si i malolo a musi e whaiwa ilo. Mea tatau pe. Si ngai whaamiri koe nina anau ofa au pito tau he whaiwhekau. A mahana whaamiri he lolotonga e mau i vai ni. Kakai anga whai eiki. Anga whakamata apure. Mana nau whai nau toka ofa ke o tua. Ka mau lawenga maari e ai. Koe ai alani o ki ai ofa atu. Ka koe hange koe apu ke paupe ke o si teu lerei pe ke ka venga koe na e whahokate e siribia. Koe tau mua ki koe fie ilo pe. Tau te fito ke kai ngata pe. Tau kai ngatonga mou. I tonga pe foki mau tolu. Ka ko mau tolu ne mau whetangu tu i murini o mau tu te ringa pe ki whanongo atu. Hai mea hoko tau ngahi kolo. Hai hoko ke tau ngahi kāinga. Pea ko whawhetai au ke eiki e whawhe maa siribia. Mga aue pehen here te ohen. Au ne tala mai pe koe kāinga vai ni fia au. E ko uhi o ko manatu ofa manatu meri e ke ngai tau hange koe koe lau a. Ai walu ke mau ngawe koe i vai ni. Ai alan koe ulaki konga pe polokalama ko tupe ke o si ilo lerei pe ki ai. Pai mai pe mua hau ki i whahoko mai koe ki he kāinga kau whanongo. Kai ngata pe foki a motol koe ne tonga pe mo maheni. Kau kai foki kau tu teringa atu mi murini. Ko hi ke whahoko mai koe. Kau maa foki koe ulaki whehu i ai pe ko o si maa wate ki motol kau kanti teiti. Koe haho ka venga ngā aue. Koe haho tau mua ngā aue. O ko ke fie whakahoko. O ka paure whiri koe koe whafofonga koe me he tonga tapu walu. Malo. Alo, Vito, o mo e whakawā, ko tuha. Ka whakatapu ke ko mahmahi ko ko ni ke ko tau ko tonga. Pe mo e whakatapu ke gere no mau he tau tu ai o maa ki awa. Whakatapu atu ki a hawhe whekau, ko walu, ka hawhe whekau. E whakatik mo hoi ko kama e whakoe. Ai tu ngai kai ko ko ma me mai ke ha e po gamai ku buto mo toani agora te pranga pe vai ni
fa ma ho ke to high school pa ho to high school itu alu be ba ke Amerika high school wai pa ada polisi iwa wa be go la dang o ma ka go fo da film na to asika na to ta be fa to ta ka ngata be fa na to ko ana la ka ha mi mosa afane basi au lusi tateke eva ki sita o mare wa e to mai te ko ho mai te ngawe mata na fai la he bedo mai sama mari e me ke no lau ta mo fo be ke tu na ma ta ta ko mare ba o ko ni nga o balu mo fu balu o fitu ai no mai nga o ka ele ma be ke ta ai ko ka ko mo no la ke te au te como ui ma ka ke nga o te mo te ma ho ma ben ka ko ta ga na si ko la mo he nga o ya ho ma pa nau pa na to val ko ka ha Amerika e aso te nya po ke hige te ma ki to ni ko si be no ko si te ke u apa tu ke ku ngau do fe u ko te ka bu ngau be ke para ya ke to li hu ka bu ya ka bu be be ni ma ne ka ta ko ke ta ka ko mai ka ngal mo ya ka ka na si ki mu le ku fo no wa o te ka ya ko o ke te ai tu ma ka na tu ma ni ke ku ngau ko no na ka pa na to ka sai yo la le wa o to kon ku ta ma ma te un polo mo na to ya te ngai ka me ka mai sirin ai fa si ra ke na na pe o saya o ta la ba na na ko ata ai pues society a me fo wa me pe ala ti ala ka kai na pe me ton mo no ma fai te ni on fa ka pe a mo e ka e ma ka pa pe ko ni na pa na ala mai mo ki ta ai ko na ki ta ai pa ke mo ka ni mo fa ka ri ai ko ko na la la hi ta mo ni ko ma ko ta mo ki ni si ka ma ka ki ta ai pe wo fu ko ta mo te ma wi vi ai ko si ke ki a ko di fino mo tu bo ka ki mo tu la de ni sirin ka pia no hano ko no ta no la ko fa no ai ko na pe e mo do pe si ka ka na tai ka no fa ha pese te ni mano ai ko te kala mai ko ai ana ya ko ko ki te hana la no to fa me ko na si ro to ma ma ai te o ke le ka ko fa ta ta ko te na fa muy muy ana to ma ba ha ko ka ya ku ri ke o ke to ane pa mo le ko na si na ke la ba fo tu a ki ve to ke ka ya fa o na o ko fo na ke na ha lo na ho ke la o ta ta ku te ai ngai na ka la hi ko fa ki na i ke na ta ku ke a me ta ni ko sia ma ba ha te ko na ha ya me fa ma lo hen ko pa ma nga o mo an go la o fo ye ma be ma me ka to ma si te a tu mu ku fo no a o kai lo to la la hi dia se lo va bli kalau e va mu la to pe ma le na to como e lo fe ka ke o
Como lo de bueno que ngata be le le pa me kai pues alau a tolo tini eu pena que va ben te pa ya pa pedina pe tauta pa que fa fa le pe sai te ko ho te ta no que ya ai no mo pe mai ko ko Kai lele a pito pe. Fai pe fa matala ala. Tau kan te ki ka to na nei. Na fa matala pe na hai ka venga nga we. Malo. ai que no no más que no ko ya ka ta mo ne to fi ya tal vez tu vas a museo mo ma to na we ta mo na ka ko tu pa ka se ka ka to ka ka to ni ka ko 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 ka ka no ku ro he ko he ma na ta sin pa ki Ona pe. Pati ka kaya ko. Wala ba na pina ko na. Tin ka. Ito ko yung mga na to mo mo. Wait sin ko. Ano po ya okay. Kakay ko ito. Ba ba din. O lo veo. Todo más. Pero kaya ko mo. Rawa pe ke mo. Pe kolo ape. Ko pa na. Wa mo pagi. Nga fa pa nga ta. Ko fa uma pagi fa kolo. Ale ko susah ari ko ba pe kolo. Lo que fa kolo. Fa le de tolo. Fa le no tolo mo la ai vai. Fa mu la ko lo de la ya ko ko gi mu. Nga ta pe tal na fa Obe, tohonia, pelo mega hono. Kalau saya kasih nama, bago kata mago lo ko, lo. Kalau saya kasih nama, via no me, kai ko via ko. Oka. Nama lo to take over from wa. Yes. Lao he ka pai. Moni. Kalau fa mo te. Kalau ko plan ko ini de la Bao cái de la man, de fonua le ko pa. No vilaje ko pa. Kalau mesti que tenga más sería manusia de esto moni que todo así sí es todo. Cada programa con esto vamos a ver. Vos no un abajo no se hay. Esa es el canal todo de tal. Aku kana vele lo. Tu ko bisa lo me que para allá. Sai. Pues para malah que jugo y para allá. Kalau ang nagtaka mo yung programa di ba ito mo? Tamay ayo. Kaso mo to. Tala, lo tomaje mo fai que kaya agora tama pe. Como pulite, como tugas mete to pulita. Como uma tuga lo aquí kai la cosa pa mo puli. Tapi ko saya ba no? Como ni masih apa. Ko para mai. Sai, como que está uni. Pues más muito ko ta pitu mo, mo ko pure ama ko ta. Maui. Como ka loto ta ka kai o tu mo ko so mo ta was ma mo ta mo ke. Ko ta mo de le le ma pe no ta no tu. Ma lo vinga o bui. La nga o bui. Ko ta si una lo to de color se ko mo ma to ma ne ta ni ko. Sistema te sistemia o fakta nga nga ko le fakta ma o ta te le me fakta si o ke ma lo ke ko ai
Baik teman. Ai mo si baba mo to ke ngai. Apa ke ki ka ma hu ki. Ai ko ma hu lo to pe ngau le ma ko mo iso ne ata ki la. Ta liu ke le la o. Ai ko hanga ka usi yo ngala hi teman. Ko tala pe na au ki ka mo pa na ko ka mo ai. Te ko hanga ku ke te pa la he. Tu ta no ki mo te ke pare pe. O pada pura ko lino na ulang he. Langa to ki pare la la. Tapi ke ha u ta lo ka u. Ke ha ta ya ma. Ti to ha ta. Me ko me ta ya mo ta na ne ha pe yo ko fo me. Ta ma. Ke fare pe ki fe ma. Sai. Ma ko ta ne u ko to. Wa mo ta ma o ho ko a se le ko an ki. Ko ni mo ko fare pe ki. Ma ma ke tu ya pi ne. Ma ke phải câu có một màu cũng chúng ta mà tôi phải mua được cái đấy ai về thì không có một vài số có sai mà là thực hiện bảo thì không có nó phải nói cho cái gì tôi cái điều đó nó cái mà nó cái kata cái xử lý à cái đó ok chúng nó có một cái kiểu có hai tên là phải lên phải có ya thì phải lên thì không có được phải thành siapa yang mahu menakukan lagi otak dan mata apa harus musik yang saya pikir apa yang mah cuma itu masih ada kalau bah tu ini saya istri saya nak fikir kalau kita ni soal kau dia nak kau bisa lebih buka ya kau dia nak aku pamalu ya kalau tak kita kamu di mana tak mahu pergi kulo Papa mau tolak ke hukum pendek California, Amerika, ada Frisco. Mau kan ke utamanya tak. Tapi lah mana ni ke kalau tu hari ni cuma tu peknya, ada bukan fangi milai ke tengah fuan lo. Ada berada ada berisyak kau. Memang tak kalau fatwa lah, mau ya huan kuat. Kan ulang balik lagi kebaya kata ibu kata ayah bang, tak treat kalau tu. Ayah kami kalau society ni lagi. Kau biasa punya house tanah ke kalau lagi. Saya memang tak ayah mau jadi kat tuan ni. Kalau saya nak kau umai ni, apa benda kan? Kita tu sama. Aku punya kapai itu tahan semua. Tuan ni mau tu mau Pai mau kita mau kau ini, kamu tu ya itu kan hamba tu kan memori, tak tu motor, motor lu nak tak tu kalau sini, tak, office foto pot, hamba tu kau foto lagi. Mak mahu mahu mak mau edison kau file. Kau nak panggil apa? Nanti kau ini mak kau kira ya nanti kau file. Jadi tak tu kalau dia, kau macam tu, kau que tu batas. Gua ngapain sama masalah tu. Tahu mau kai. Untuk konten gua mata menuen gua panga. Kalau kana ya tak dengan kita ni tu mamu itu gua hari itu kita hafal mamu amalu tu mau tadi. Kata ke be angani eta ki fast ko ni pa kai ki fe fa osi pe ko ki minute pe ta ki fa matala mai malo opito e ngai fa matala anga ko ni hange ko ngai fa kau ko ia fe kau aki mo ngai to ko ni ke ma wa ngai fa ngai mari o tau kai ngai aki muri pe aku hange pe ko o lau na fa no tonu pe I he ko vana ha pai malolo Dr. David Tonga mo no plo kana ne pe o fuglah ya pita kore ya pa ko kimuri au saya nge tu mari kai ngatonga I ka kai ko no foi muri ka ko ya ko hange pen hanga hilanga ngawe pe te ta et bene fe fas ko ni tala ko ofa ki api ko ngo ki pe osko ya pa ta te foket pe ka ko e fa osia ke ai tango ni malo tu ai ku fanga lupe
whakatulo Moe hao whanga Pirini se sila tuku I peka O kumea Kai atasi e mau fia fia He te uaki e mau katoanga I he eiki oe hufanga lupe Koe kolo hau oe o to serenite La e mo mai e ngā lupea Ahono tala ki pea ki uraki O maula ko taha ke mau ki ai Ke hoko ia ko matatu aki Oku e lau mari e pe Ama afu tuku I au laki Te mau whakau mo mai pe He koko e pe ko kupule Kala hoku ofa Ki he api kongo ki e Oe pai ko perenga Oku keita kafe Manatu kilo amanu Tuku anga hoto koro hau Oku hongo tau mawai Kau whakiau kilo tasene Ia, koe tokataha ni o ko si wharea mai pia koe whahokato no o whalai atu ka te koe alani. Ne pepe na I fisi na ako I he USB, pia na e whetaulaki ai pa momi mosa koe ngā koe taha ia ahono kau to wako atu koe ia ki mua, pia kulotonga ngā ue pe ai, pia ne si ongo I apito ai more koe ni to I he loto whare oi family. Ka kei te whawhoki rewa I tau taimi ki heni ki a Alani. Alani ko whanongat ke ngai whamatala koe ni ani hange koe te hui koe a seini. O ko malo apito e ngai whamatala whaafoofa koe ni. Ta moe ngai langa whakaukau ke whaatokoni. Hange koe uta koe a ngai mea tokoni ki muri. Ke lava whatau ai koe ngai mea ia whae whelalawe I moe whetokoni aki. Koe haha tau mua koe ia ke pehe ko mahino whako ngai whamatala ko ia ke whiria e kakai kia te koe. Ko hae mea au ke pehe te ke loto ke hanga ave ke wharearea ka whafofonga aki ai wahenga tonga tapu malo. Malo. Ka take pe alane o kai ke onga mai. Tuku ke u hoki mai ki he toholo hola e hau. Kau he mea koe pai toko na tapu. Ke sio ho mama whai no pehe toko koa. Ka papare malahe putu pehe toko wani. Tuku anga utana wani nai koe ngā me kakai ko tui ki ai. Tuku mau tamu e mau iso te pehe mau ku. E koe vila e pea o se saeta kono kakai. Ko te ngahi whakatotolo wani no mea kake whatoko nā tapu. Ko kei whakapau I te koe kono soa wa ngā pe koe kakai te o te ki. Ko pe ko hango e whakatako au. Ka maka ngā whakataha no kakai ala mai mo kura ngā ki ai. Kai misi pe o posta. Ka kehe ka wā whaki mea ka o wa te he. E whakawahe ngā. Whonua, o matua pune au. Kai ka utala nā koe ke nā koe te lawa a kamata. Ko maka tabu ka kamata lelei. E rā o whai kore. Koe mea te kaho, ko mea ko hoa tangai mā pe whalai whalea lea. Te mau I liu. Lea koe nike nā lau ko te mau I liu ka hao. Ko te koe ka whi mau I liu nea ka hao. Ko hunga. Ake, te mare te mitanga. Ko mau I liu kai. Mak mai me kakai to wai. Ko to tonu. Kono e sio tonu al de lo wai. Pai hao ato me mana to. Kono solo wa nga te mau me mana. Ko e pe ke tau to maha. Ko mau viria. Ko tu ia he ko le tau wa na e ki mau e ngai mu ia kai ke ia. Ko to le ka
ole ka e ko ta mo ai e ko mo fa le ko ka kai mo mo ai pa a di fito ko wa na ko ha fa na me a to ta pa pa le mai to an mo so ba nga ko ko pa ki ka ka wa na mai ke na mai pa ma ta ko pa me pa to ko na ta pu pa ta la sa la mi sai pa 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 i ton na sirin e te la he no mai pa ma ta la pa ko ta mai ko hai ko ha no ho ke ko ha ta mai ta wa ni ta mi fa i lo ka so ake e te fu lo ai o ta mo ai te hu ka kai fa mo mo ma Malo api to alani pa koe whamare mole pe mua ai to o ate ni koe whehu I ma ke he penia koe taha pene ka whahoko programa le tio koe ia I Amerikani ai a ko to o folau o kone I ano masi mai solik ka kone kole mai pe mua ke tukat mai ki whehu koe ni mai o spene koe no ke loto mo po asi mea pango ia ko to mui mai ko mawahe atu Taione a Vaia, koe kātaki ka tuku atu, koe hae tu unga pe koe hao ki whakaukau ke tau kau candidate koe ai hungu malui I COVID tahiwa. O kau na ia I hangahi mea mahu inga ke mo whamamawhai ke kāinga pe koe anga pe sio me tu a. Koe tāwha kene ngahi issue I he lolotonga ni whamaman lahi, da koe malo, moe ofa atu, moe tala monu atu ke kau candidate ko I tonga tapabalu vai ni Hufalupe, kotope. Malo ko hao ki tari ki ai alane ke popo nai ki he whamamawhai ko I ngawe aki o tau kainga ai huhu malui. Malo. Koia, untuk e ka mini ho tika ke maua o ke kunga koe o ke mau. Te hanga ngai mo maa. Haa ka hamu mea mo koe whai me mo siao ki ai tanga mai ki mo. Ka toto nuu me ia. Ang tala ane ngai. Kaya papale ma kawa ko mo kakai. Ko mo tope te mo tala mai mo. Tai, kai mo tope ko mo siao ki ai. Ko whonga ai. Mo hu. Pasho ko mo to ia. Nga poko kasi mo ki kalas mahalo mo ki. Tai, ta to mai lago mo ki hu. Mawe kan mo kakai itu kan society. Kaya coba siya mo. Mga ang ulang ko kaya pakapali. Ako nga pangato ko lahi kaya tahan okay hanalo yang ano hindi ba. Pag ulang ko kaya mo pakatale big mo to ko na muli ba siya to ya. Yung mo ilo le yan kino mo pa mo pai ko. Ang pag mo mumuya. Kung popular peste jauh ki. Ko wikai ba. Malo. Malo opito alani pa mau whamalo atu he ni he ngawe mate aki pe o whaat ka te koe pe pehe whaki ki a vasi pe a moe whatu ngā oe ka mai ngai tā mua o kai whaka am ko ia ke mo tokoni ai ki he wāhenga tonga tapawalu koe tokoni I mo oia kakai moe langa ngā oe ko ia mo whai mi tongana ma pore pore atu ai pe. Ange koe lau kona e tō tākoni e rio te kawasafi ne pehe o kisi atu koe taimu koe maa whanai mahino ki a te ia koe tō tahainu ne mau ai loto ko ia ne o ngoi ai talanoa ko ia moe loto ke whaia make a difference in people's lives. Ko ia maa roa pito pa mau ofa atu maa whangonga tu pe mo e si ofa lai atu ke toka hanonga mo whia maari ai si tofi fine koe ni ko Ilaisane Mimosa Ramsey Palo. Pea o kai ofalai atu pa me e family aho ka pehe foki ai kainga niwa ko tape I heni ko nau family ofi foki eni. Pea nau whikau ngā mamahi atu. Mau ofa atu tala monu atu I he te waki o whiri o whata moa mo kasi. Pea te ukole angeni ki a seini pea oskapa wha osi mai I ko walu ki whakarea wha osi ki he candidate ko ni. Pa te toi tuanga pe ki whangamari ka poasi whanua ke eka te whaiwheu tatau. Malo, ofa atu, alani. Seini? Ikai ke toi ai ha toi lawe atua me heni ko sia pehe wakai atu alani o whatia waska mai ai whanau.
Pea o whaat ki he kāinga vai ni ko toa pē, ko whangalupe na mea mai. Wa mawhana au pito, hange koe lawe koe a sirivia ki alani. Wa mawhana au pito rea mai e ka whafofonga ko e ni. O mahino o kunau nofo aki mo ui aki, mo e whakaamu ke toko nii ai kolo, mo e kotoa e wāhenga. Kotoa e wāhenga i he toko nii e nau mo ui, o i ka ngata pehe mo ui whakasino, mo ui whakaatamai, ka pehe whoke whakaeongo, mo e whakaelau maari e. Fia au pito i he mahino o kukano loto aki ai fia toko ni, ngai whoke lawe a alani, maheni pehe tupu hake, e mātu a mo ngai whai kai kotoa pe ki kau kati teiti kon ko nau lawa o pahe mai. I o kona moni o kuai e ku whatu amerie ki he toe penol hoko mai koia i he wike koe na whahate sirivia. Ka koe malo o pito alani ho lawe mai ki he whai toa kona taku. Ange whakoia mo mea i ki mautolo koe o whetangu tu i ati murini, mahalo mau mahemi ange whoki i he sio mo whanong, ka uma a e mawa usia tonu. Ngahi nunua kovi ko ia o whai tō kona tapu. Pea kui ai e mautoka ngā tu au pito ki o tau ki whonua, ki piri o te he ko whonua si. Ai hange koe na koe, lawe koe na ki he mea kaisi aina, ka poe whahaloto taha ki te whalerei iangi. Ai pau ke mau pe a mea kai to tonu, koe na aku tō pe koe he kere hange pe koe na mautupu hake o mamata tonu ai he na. Koe mawhana aku te porokalama koe ni, pea koe ko fia au pito au ko wongo i hawia o ko mau tāpu aki, i he whanongo tonu atu ki he ngahi reo, o ku wongo mai, ai fie mamahi i whonua, ka o maa ngahi ako naki, ka manatu mai mea me ko hiri, na tau tupu hake peo whanongo ai. Fia whoki he wakai atu ki a hikbalu, mau ilo ilerei he mau nofo koe he awhai whekau, ko whafofonga whoki no maafu a tahawhi. I no foko ia e kolo. Te kia pia mea o hao me he ho eki, ka koe whafofonga e ni koe ni o maafu. Ta pota mai ki whai whekau. Lahe o puto pe whaalere. Ta masi o eki ha mea ki he tangata eki, e koe hi koe ofi taha mai ia, ki he api koe a whai whekau. Koe ia pe to o whaat alan, a pe he kia, o asfonua pe mo toe ngā kau kanti teiti, o ku iai o ngoi mawahe a maafana, i whanongo atu ki ho mou tuak mai ngā awe. Te hange koe koe mou kahi lawe ki mou a. O kai ko mou siwa mou tolu kai te mou tolu whakaya fo i tui. Ko mou siwa mou tolu ki mou wāhenga kotoa. Te lawa pe hange na e lawe ki mou a. Ai kanti teiti koe ki hoko pea vai nia hange ia ha. A fu papa tuua ki ke pehe kotoa. Whakawhe i mātou ngai ki vai ni. E te moha mou tolo tā si pinga. Ke lava mui a te tako toa pe ai. Ko ia pe to a whaat. Malo api to seini. Iyo, ko whamalo atu heni ko ni ku eke mai whanga ni i pe ko whe ai ni i ko ia. Ko whamalo atu heni ko ki motoru na motoru to mui mai. Te mo lava pe o toi whanongo ki ta tau ko ia o i polokalama e aho ni. Ai na kamata ke ia a Johnny Gratan vaya Taione. Ai au i lo i he tola ko vaya Taione. Ko hoa foki ia o i leini Taione. Pea ko ia nane pepe foki ne ngai kawenga ngawe. Ko e ngawe aki pe ai loto o wha. Pea hokat foki ki ai kia po asi whonua. Nane pepe foki ko e langa whonua. Tau langa pepe a moi o tua. Pea tau wha osmeni kia John Allen Ramsey. Ai i loa ko Alan Ramsey. Ai a ko e Koe tōtolu ia, ai ana e toi tōtaha ko William Sisfa, ka aku i kai kene lava mai o ka mai a hone nā. Whai pe whakaamki ai, ka ku kai ke whainga mālie. Ka koe tui pe, koe aho walu, koe ia Novemba, ai a koe moni te ia o wiki ki tua. Koe tau polokalama wha ose mo nau tolu, koe a taha walu o Novemba, ai koe ahapure lulu, koe aho ia o whai ai whili. Whare rea ko ia a whaho ko ai whit whare rea ko a tonga. Pea ko ia ta whaampe te tau ka whataha i wa mo William Sisfa. Ka te tukange ai ki whanga maari ko e ni, ki a i kuwalu pe osko ia pa tau ke whai pene ki popakat ka alan, te oska pa tau whoki ni ki a poasi, ke whai hane tānaki mai, mālong.
Iko walo. Amaro ya tu. Pati matanya. Ma kai nego seni. Ale de tau programa. Patulo atu ke hope. Wani ko to mo mai ofa tu alan. Wai taurea. Haka helangi ko tau langi. Haka helangi ko tau langi. Tago fai walanga Tango mali e kau pulo tu. Ka mali e koe pa mo kau haka. O tolu ko ni murini ko kau mamataya. Ka mau au. Ala he ko mau kau hifiri. Mau tolu pe mamata. Ka to mo ngai manga ka pente di mau whanoa he po ni o ku wongo mai. Haka he langi ko tau langi. Ko mau whakamaa po opo. Ka mo ngai manga. O tau i e si hoa e kei te masiwa. Ko pola na tau roto ai. Papatai e tau i e si hoa o whai maau. Kanti te te mo au. E na awha pehe o tua ki mamani. Tua ki hanu alo tofu peta koe e tui. Papatai o mo tui. Mo whakamaa po opo ki mau tau le kau malanga. Uonga mai. Ai malanga ko mo whai koe. Mamahi whanua. Awha whanua. Papatai ngā la. Kai ke mau kau whiri. Ko tala monu pe mo boboa ki ofan. Haka helangi ko tau o tolu wangi. He uonga mai. Ai malanga ko. Apalai atu alan. O tui uonga kato he mai ni ko toa whakamalanga ko whai. Paka mou te tau pe ko hui ko mau tolu ko mamata mo whakamaa po. Ko whenaa pas. Ai pula tu ma kau haka ma kau mamata. Ang na o si to. Na o si whiri koe. A koe te ke opu hak. E tonga tapu walu ke. Wapu punga. Ko tau ki wahenga. Koe tala monu atu ka mua whala atu malo si ke taimi. Ai tau i mei tau polka maa. Pe malo mo te kone. Ine ko seini. Malo a whala. Malo a walotu. Malo a mamahi whanua. Malo a whanua. Kai hare e mo. Ampe uhu. Kongo atu ki hiope. Waini ko tope. Huwhanga lupe. Pe moe ofanga. Tau whioi pe moe lau mare mao te oni hange ko rea ko whai ko whiri koeni. Kāpungi mai si homa. Ko hai hopo hak. Ia ko tau langi he poni. Oia. Ai whakamalo. Pe moe ofolahi atu. O hoku tau i e si o waa. Eke te masiwa. O e tui ki tai. Eke iauha. Kai maa mui tangata. O polai atu o ngai popo ngā mai ni ko tope. O wātu alani. O ma poni take mo ui. E hopo. Ki whare. O e a polai atu. O whakatai ki a Jesus Christ. Maro. Siwe taimi. Ai tumu taimi mai. Maro. Malo pito i kuwalu ai tala popoaki pe a koutu i pe kuonga lelei atu. Ko ia kia Johnny Greten via Taione pe he whoki kia poasi whanua pe a o mai eni tau wha oseaki a John Allen Ramsey a i loa ko Alani Ramsey pe a ko ia e ko whanau whaka ma whana o pito a seini puloka ko toi whamanata tai peka ki mō tolu ko ia ka kuia ha mō ofa koina na mau tuku atu e nau ngahi flyer ka toa i he polokalama lava peke mo ave whakahanga tonu ha mo tokoni. Koe ha mo ki koini ngangoe lau e whini moto me motu. Ha pea ki pentaha ka aku lava koe tokoni. Koe a u koe si kai ha. O ku tau nofo pe i muri ka koe kakao atu pe tau ofa koe ha pea ki tokoni. Whakaha watu koe si tokoni atke nau ngai whiriwhare area koe ni. Ta moe tau tala monu peke lave maari me akotoa peke mau pe ki he hūwhanga lupe. Tau whia i he koe ni pa ko whamanata kāinga ohana tuka. E ko tau hipea siova te tau te tā e pene tau whahiwa koe ni ko tau hipea siova. Pea osko ia tau whokia ni kia ka poasi ke oangi kia te whewhi koe ni.
ia ko hange ko ia ko tau whanonga o ia we ofa ko tau tala pe a honi hange ko e ngai palani ngā ue ko ia ai kamata ko e palani ngā ue ko mo ui he loto ofa aia ko Vaya Taione ia ai iloa ko Johnny Greten Vaya Taione pia ko ke ngatai na tau wa mai foki ia ki he poasi whanua ne pe foki poasi o ko ia e ne tau mua ko ngā ko e ke tau mo mataha pe pe mo o tua i he langa whanua o tau whai ki a tonga monu ia pia tawa mai eni ki a alani ko e whaosi ia na ne pehe ko e tonga ke maloi aki ai pulelele. Ai ko e right choice, right people, right now. Ko e pehe ko tonga ke maloi aki ai kautaki pe ko kaupure o kulele. Ia mo ngai langa ngā ue ko ia na mo whanonga mai pe i hono tuku atu tātaha e lava peke mo te whanonga lele ki ai ke polo kalama ko ia oi ahoni. Ke maloi aki ai pulelele. Together we can do it. Ko ia te uanga le wahine ai whainga maria koe ni ki a poasi whanua ko i ngā koe si whakatangi koe ni nei o mai ko ia me a to o wholau ka taku ma o to e whakaasi mai poasi. Hello. Io. Malo. Ka taki koe ko o si ilo ko lava o ngai whamatala au ka koe wheu i penia me taha o ka whakahau ko polo kalama ko ngai mea ania whikau akwa maman lahi ki anga ko ia oi mo ui. Ko e tuku atu pe ai ki whehu i koe ni me ia to o wholau. Aia ko mau whetu uia ko e polo kai o kie ka ku i Salt Lake City pe ko ano masima. Ko haa mo whakau kau ai kau kanti te tiki malu i koe ne ko vita hiva. O kau na ia i ngai mea mau inga ke mo whama mawha e ke kainga ko anga pe o si o atu mei tua. Pia ko e taha foki ko ngai kongai ni o e ngai big issues whamaman lahi i he lolotongani. Pia o kia e whakaamu pe ko e haha mo whakakau kau ki ai. Ko e haha o ki i whakamatara ki ai. O whātu me tala munu kau kanti te iti. Pia me he ano masima. Me reti o talakola, malo. Malo abit, malo e toi mau whainga maari. Kai ki mua ke whaatari ke wheui o kou whamalo ai kuheni. O lawe i o ke mou i lelei pia i kwa. O i kwalu fok na e teimi koe na lere a kapu kwa vai ni na mau kau atu ka na mau kalasiua. O i kwalu na taki he kalasiua aki. Ka koe ni ko ke lawe i atu pia o ke mou i lelei pia i kwalu o mau e o whalahi atu ka te koe. Pea whawhiawhia e tau to e whelongoa ki nau kei sisi pea e taimi ko ia. Koeni, ka whamalo pe ke o tua kei tu taimi. O me whainga maari ke tau whiha aki ai he hoa koeni. Koe whelawei mo i whihu i koeni ko kui o awenia. Koe mea koe whelawei mo i mo ui. Koe mea ia kumahu i ngata. Kau e mo ui he whikauraki he mea kotoa pe. Ka koe mea koko ulawa ke mahino ke te au. E taimi koe nai whakatupa he o tua maamani. Koe mea pe tāna ke kaunoa o tua ke whiri koe ia e tangata. Koe. Oku tuange tawa taina pe o tua ia. Ka koona mooni, oku ei ngahi mea ia kuhi koe mahakia koe ni. Koe toki whatu pake pe ne hoko mai ana. Tau te whito ki ngai whanua muri koe na ko ausia he COVID. Ko tongani, ko mea whanua tāra noa pe. Pea na e ki huhu whoki mau tolu. Pea o kia e ngahi nunu ai e huhu. I longa ia he mo ui. Pea mahalo kia e whai ngai una ua to fo. Pea hange upe ke nau fie tari ke whai huhu. Ka kia te au, ko mea ko tau pe whi lawe i mo ui. Ko mea ia mahu inga. Koe whonga koe ke lava, ke whai ai, o kaue public awareness ia, o te waivai ko ngani. Ke whakapapau, hui he kei tōlai una whawhehu ia. Apau te uhu, te mo ui pe kai, te uhao me whelanga ki. O kua whoke ta whaaki, wai whainga ni ko na ua su,
pe hao e ngai tala noa ia ki he hu hango whala ko fo ia ke tola. Ka koe whamabo po au whanga tuku o hu totonu be ke hao whakalugu fua ki a fo i poini e taha. Ka pau ka mea ko ia, ka mea whafo i tui pe, pe aku mahu inga pe e tak tawhai ene whai tuku. Ka pau ka mea ko ia whakalugu fua e ue sia whakalugu fua ai. Ka rotui o ku totonu lewa ke toi tāpolo ange, ke toi riunga tolu ange whakaukau he pure anga ngā whonga. E lawa ke nehanga o whapapau i ai, ai u koe huhu, ruaki, i hene osi ange, koe hae uesia, e kuke i tāla fili e toko lahi. O modolgo e nau mo mata kon, o modolgo ni mau si ope he, tau kai fuke kakato, si ope he atamo e ngo, ai nunu a koe ni, pe amo e whaingata au whehanga ngai. Nei taha e gola ki whare maha koe ave ki mo una. E mo koe nā kusio e te mine na ki lailahe huhu, pe a kaike ngata pe ai nei kau e whanau, pe amo e kau talago wau ke kau tōre ke leka. E te mine i whare maha ki tōko lahi, pe a tāpuni e whare maha ki ai koe te whanau ngā aue, kai hoko te i mesensi whakao whaiwhau. Aia koe whainga me aia o te tonu ke taimiko tuanga e public awareness. Ka pau whainga tā ia ki koe mō mini te koe e toko si ke gai ki au mai. Kua noa ka pau e toe e tu utai e COVID-19. Ka mea kou tio au e tai nimi. Ki tokanga e puri anga e koni ki ngai mea kehe. E ka hoko mai. O te tonu ke reserve hafo i panga pau. E ka hoko mai, whaau whai ka kua whaau. O tui piau o mahu inga ki te au, ui koe mo ui o mahu inga ke whapapau o whai ai hui o hopo au ki ai. E tau siope me he uhili, ngā he maha ki hange koe pōrio, koe misere, na e iai pia nohu maluka na e ola le. Ka pau e omi ngai u kakata ko ia pick up i public awareness o tui e loto lahi pe kakai ke no ohu. Kai nimi wo si tugui mai me tau tahaua ke tau tahawalu i tongani pe o involo e vave ngai hu i e koe whanau wa. Pea ku uhu na tolu o loltonga mahalu e whainga na tau kamata hui tahau. Ka koe whamabo whalufua ko kei pōpō beau e mahu inga he whilale ia pa mwemoi. Kou whamalo lahia, te koe o me whainga maari e ko ia, e u ki toe lave koe, whatawang pe, ke mo mau ha. Koe ngai aho koe ni, ka te ki e hokoka te pau, ngai monu i a malo tu awha. Malo opito, mau ofalahi atu, malo opito e poasi e vai vahe pe aku whai e pe ai tala monu, ta koe mau mea pe ia, koe loto atu pe, ta hufe kina aki pe. Ai ngai whotutu o whai, mo ngai tamua ngā we, pea mau loto atu pe, kia whawhainga maari e otua ngahi whotutu, koe ngā koe kautaki o mahu inga, ke mao ha kautaki lelei ke ka hao, o e wahenga tonga tapu malu. Wa whamaloto mo tup taimi ka mo kau mai, pea tokolahi au pito e ka inga, mahalo na e pehe kakaia mahalo te nao mai o kau whanongo, maha te nao mai o interview i mo tolu he polokala mai poe. Ka kumau kore atu whamore moe, ko e tauhi pe e tau merino pe mo e tau molu malu, o ku lava pe ke aha mo ki tohi pe ka ku ko e tuwangi atu pe e nau ngai kawe inga ngawe, ko e tau mua pe ai polokala maki mo whanongo mai ki ai, ka koe nana e osi whakahoko ahona vahe atu. Ai whamalola i heni, pea ko ospe, te tau atu pehene ki miniti koe ni, o whalahi atu poasi, whanua ki ate koe moe whamiri. Ai o atu pehene ki miniti koe ni, tau whakaapa. Ai kainga vai ni ko tau pe, koe tō tau, ko lava e whakahikeheka, ai whina eki, musie whaiva ilo, pea pehe whoki ko si te waki ne tau ofa ki taine ko Ilaisa ni Mosa Ramsey Palu, ko pe whaki ko si musie
o kune toka i no nga mo fi Maria eki te waki ni pe mo si i ngai fotutu ko nga ko mimosa kune si toka i fisi mai tau loto pe ki ai i te waki o ngahi fotutu ma whawhainga Maria eki me ko tape ki ngai family ko ni ko whai ai tō tau mo ui ma oni ko ne whai ma ofa atu ki he uitope ke whanau mo family ma ofa atu alani pea koia ko ni mo me mai pe ke ata e o fefine ko e taha ina fine eki fefia pea koia o ku o atu ena whanga Maria wha oskoini e ta e te peni ai o te whahimi koini whai fufunak pe whoki a pule o tua osko ia pa te o ange kai kubalu ke ni whaka osi e tau ngawe ki he whiawhi koini mala malo ai ko hei tō taha koini ko manatu buki o kuloto a te whenga Maria koe ni ki he tangata e ki o he pāinga ki a whinau ko mai ko wata hawhe ki he whai atu hane wha osi e tau porokalama pia osi ko ia tau wha osi atu ki mo ai kuma wha malo atu ai pe me he kamata ana tau kamata pia mo Johnny Gratan Baia Taione me vai ni pe vocabularium ki a Poasi fonua me vai ni, pa pe whaka John Ellen Ramsey me vai ni. Koe tō taha pēnā kai ke tau kau whataha ia amani, ko William Mrs. Farr. Kau kai wha malo lahi, mo lota honga ia mo ani. Kai ngā vai ni ko tape, me tonga kai uma ai turi ke whae kolope, e nau whanonga atu ko mo ngai whamatala, mo e whakaloto lahi, mo e pore take mo whai ko e langa fonua, ma vai ni, pia pehe ke hako tupu o e fonua ke kahau. Malo, iko valo. O malo lai atu lo atu ki hope. O malo lai atu. Kai ne Silvia Taimia. Ma seini puro. Ki e orere mai e tau polo kalama. O malo lai atu. Ke kau panti titi. Kai tumu ke whaha tau lotu whapata. E o whio mau whapata iat. E kai te mau whiu pe pahi e ui ke lau maere a Fiona. Pe lau maere off. Ue whawha mai ki he tala loto. A kau kanti teiti, o ua awhi mātaha, tonga tapu walu. Wai a Taione, Poas Rua, ma Alanin Ramsey. O whai ko tope hona lot, hai ko whenigi aki ko mau whai, mau tolu, i murili, ko mau mamata pe, ko mau lotu pe. Papitai tala loto ma whana, mau mamata pa mau fie fie ai. O monua e mua ka hau ki no wema. O hai hau whina ngalo. E tuke mau kau whataha no teke. Whai mea ka tope ke langi langi a e awhia. Maloho kau he programa. Wai ni. O tope heo pe mou mea mai. Kau whapitahe ke ilang maare a maaf. Tuku i aura. E minista. O takatu pare e mia. E uru o hahawela. O maasi o no hoa whanga. Msingo David Aunga. Popo ko e ka hawa whanua. O whalai atu ka maunga i whafonga. Pai tāpuki na mai ka ukandite i. Mono e o haia tāpuki ni whinangaro. Ke hopo haka whai patungia. Koia beba mau kau whata. E lotu pa mo whofta. Koe mau whakamaro lai atu. E lawa i patungia. O whaat. E waini ka tope helpe mo mea mai. Ho whangalupe. Waini pa mo whanga. Tāpuki na mai aki ma tolu. Ka whakakata mai lotu whakatu. O kutau e si hoa, e gai ne mo tiva. O e tui piktai, kia te au, pene mau e mui tangata. Pene se e ko Sisu Christ, ka mea whanau toka ta mai pe mo whehila mare maa ni.
Mawa alo fa, I heo pe te ki mautolu, ono ko toa pe. O foi vio ta ngata. Amen. Amen. Malo tiki. I o whamalo atu e ni e tangata eki ka I ko wata hawhi I he wha osi o e tau polokalama I he ahoni. Whamalo atu St. Puloka I he kaumai I he alwha ke tau ngāwe ki he whiawhi koini. Mo e ofalai at ke tau kau kandidati te whamalo atu e peheni ki a Johnny Gretian via Taione, te whoki ki a Boasi Whanua, te whoki ki a John Allen Ramsey, koe nau ngai whamatala, he kai ke lava o siki ke ano whakai kiki, kai lava ki mōta ki ma o kātoa ia I ta tau e polkama. Ana ko asset pe koe Voice of South Pacific, asset pe koe Vaini Whalupe. Kai he ngātai, o ku iai ofalai atu eni mea to folau ki a Mimosa and Musia, o wha ke family mo kup whikau aki ko tope, ko ngo wha e koe kui, ka ko ngo wha e fita, pia toi popa ki ma to folau, ofalai atu kumai kuwalu, koe awha koloa ko ke au sia, ma o hafu ofalahi atu koe ngā koe fu ta upo ke au sia, koe ngalo ke kore atu maa hene ke toi ta, e tue mua hiwa, e tai pe happy birthday ta, e tai pe ta lungai pe tangata ko I kuwalu, I e tā puaki ko ke asia. Isleri whangpo o whaat ke vaini ko tō pe I he o pe. Pe whoki ki a Ana Rana, roi tala mai. Laka tā pia vaini ko e mea ko whiawhia I polkalame au ni ko whanongat ko na e hiki kolo mua ia ki vaini. Māri e mua vaini whangalupe. O whaat ke mo toko tā pe veni whiwhita mahalo o pito. O whalai ato o whalau. Ko e tama I to o whalau e tene hiwa I mai pe happy birthday me aki. Pea mau ofat malo a pito I kuwalu, ko tau lang ko ke au sia, tau wang maful maua, ofat ka te koe marineti. Ka malo ke kainga vaini I wharupe ko ta pena tau ka whataha I ahoni, o a umai ki ngata anga o kolo kalamau. O kua ia loto honga ia moen ka nā to whatongia na kai ki hoa mo tā mo whakaukau. Ko whamore more a te koe whai pele rei taha. Mo mea kainga vaini wharupe ko ta pe, mo kainga ko ta pe mo mea mai. Tu a e ki o whako. Ka malo ma ke hea tu heni mo o whaki he mau ensini a koe a mau reti o. Sela e rino. A e me whakahoko I ta poka mai a. Happy birthday! Happy birthday! Ta'along ay pentam siya. Kumain ka ba tahafi? Taki pe ko ngon be ang ta program fa ba yin ko o se ta yin ya na pe hi pa birthday ya